Talfalapa o se whapoponga o talafou le radio Samoa. Wa whairoa na militeri a Israelu na lātou whanaina se tasi ua maliu ai fo'i le tangata Palestina masalomira na tongi nane se poloka I fita I le whaaiunga o le vaiaso I le taulanga o Kapadia I le West Bank. Whai maida CNN o video sa lātou iroiroina lo wa ai se fita o whana se talavou e lei mamau ese maia ma le whaamatalanga o lea tangata sa ia tongi nane se poloka nga I fita. Whai mai Palestina o le talavou e se fulu ono tausanga le matua ma lo tau fia pia Israelu rana tino maliu talu na fasio tia le whaaiunga le vaiaso. O lo tadia sa isi ripoti le nei whaaravelave e to talo nisi. Talo sia ele avea le mata upo to a mata I fo'i nisi vevesi I le nei vaiaso o sauni le lalolangi e whaamanatu le kewisi masi. O tamaite to a se lau tolu se fulu le ana toe mai sa ave whaamarusia e se tangata nanga iatu ma se whana I Nigeria mai se aonga Katoliko. O whaamaunia mai ripoti o whaasa oloto ina umanei. O se so upu na whaamaunia mai rea whaamtaranga ma whaamautu ai o toe whaasa oloto ina uma I la tau sa ave whaamarusia. E rei nisi mau whaamtaranga wiri I re whaatatau re whaasa oloto ina mai o I la tau ia, e na ave whaamarusia na masino November ina uoso whaia nisi na wha upenga ina se aonga a St. Mary's Private Catholic. Ma ave whaamarusia ai tamaiti e to o tolu sa rauma le tolu, whai aonga e to o sfuru mararua. O tamaiti o tama mateine aonga pea marata I se furu tau sanga le mātutua, ma ere I umia na whaatino le atu ranga e to e sosora e se tamaiti e to o lima se fulu, a ole a matanga le masina le nei na whaeroa mai ai, o whaasa o loto e wanga awa le malo le isi to o se lau. Ai te toi ai loa na o le se lau tolu se fulu, le ua whaeroa mai ua whaasa o loto umai le so. E le o ta ua I le ripoti po le atonu le mafuanga na whaatino ai le anga yoinga, ai whaamawina le anga whaafitai o nei mātua ma ainga, o na ia tamaiti ua toe sa o loto ane. Ma le Vatikano o wala aurita I tai o le Karesia Katoliko I le rarolangi o Pope Leo the 14th, I kātana le umo le rarolangi na ia whaia sa lātou whonutanga e lua aso, e whesosania I a te ia le taitaina o le Karesia. O le whaamtalanga lea mai le Vatikano, ma o le aso fitu ma le valu o Januari le ua fuafua e whataunu wai lea whonutanga, pe ama mai ale tausanga pa ia le nei lua wherua lima I whamanatunga le Karesia. Ta wale ripoti e ta wale whonutanga wa wala awina o mātuai ka tinale le rarolangi I Roma. I Ausitalia wa una ia le taitai o le tuangai a Ausitalia o Susan Lee, le palemia o le atunu o Anthony Albanese, ia te tala loa le suesuenga le komisi suesue I le whaarulave na tura I mai Bondi Beach. Wai mai Susan, wa tali ane le palemia I le whaarulave le nei Bondi, ma wa whatulanga foi ni suinga, a oia suinga e leo ni suinga te tele, ma wa whatu ai foi ma e umi se teimi e whataunu wai. Wai mai le tamai tai, e nā te wala uria le palemia, I o lātou sāwa whai I lalo I se teimi vave, ma whaafou ma whaamautu nisi o tūranga, e te tauna whaatino o le io I le kiwisi masi. O le maua le tuangai o le komisi su e te tauna tai e ni komisina to tolu, a le Commonwealth, ma ia iei se sui o le community o tangata Iuteia, o se sui mai le whaamsinonga, ma se sui mai se ofisa su e. Lo lango le palemia se komisi su e Alestete ni usaurese, ai mai se o tūra fono whaasanga I whaamataranga e whaosofia I leita, ma le te I tangata Iuteia. Ma le tana muri mai New Zealand, e tari tonu le teo whawa maloa New Zealand pe ono lātou ripotia le so, wa iei se marienga o taunu uai le tūtau whawhatawa inga, wa taunu iei New Zealand ma initia. O le paramio New Zealand Christopher Luxon sa ia fola, o le awhaatino le tūranga lea I le teimi e tūra I mai ai, ma sa ia malanga fo'i I initia ia a perila, ai whapea fo'i lana minsta o whawhatawa inga o Todd McClay I teimi wutuanai. O ripotia la ufasara lawa initia le whai ungo le vaiaso wa iei le marienga o tu ina atu I le kabineta lo lātou tunu, ma o lo whaataria se whaamauninga mai le ofisa o le minista, ai whai mai le ripoti o whawhatawa inga I le vāwa tunu e rua I le tausanga, e maasani ona o le tolu tesi ma le tasi whapiriona I le tausanga, e mauai, ai mātere lava I o loa ave I fafo a New Zealand o le apu maisi o loa. Ia o tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai, le nei asonga fua le amatanga le nei vai aso, ia manuia ngā ruenga o whenga iei ma le tunu, ia ai mai se foi o nisi o fuanga o aso fia. So fu. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness.
Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is furiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. O mana o mie o e pose isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngal wim. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene, ma o silia ma le se 15 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La u Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli. O te whiwhia lava e whatalofa mo whalofa i a te oi le amatanga o le nei fo i vai aso. Ia, o le toi vai aso tātou tele i o e tū vai. I le aso lua se furuma le lima o le whaamila tuina. O le soifua mai o le li whaolo Jesu Kiriso. O le aso ngafua o le nei, aso lua se furuma le lua o te sema. Lua afe lua se furuma le lima. Ia, wanga i na taula. Ia, masisi ofe tautai o le vasa. O le a tātou whatili mo le ae. Ai, o lo iai pēr ngā luenga e te tau o le whatino. Ka malo le soifu manuia i le lo le tātou tunu, mai maunga te tele se io o i maungaiti. Mai fo i o na ao se io o i o na iu. Tūlanga whaalupe o le tunu i le tāwha tolu o le tātou vāna nofo. Ia, a wapa ia mamamalu wha le malo. Pa ia fo i mamamalu wha le anganuu. A ia mawalunga se vi inga o le atua, e sii e ana au ona, le paipaesina ma feoi o le langi. Le a inga sa le vi, talofa lava, le a taua sa vea le urua i alii, pe sta ta ma le langi se yuli,
Al Harrington tu manuvao le vea. Ia pei o da masadi e foi. Ile polo kalambe mai le asunga fua se yo o ile asfareile. O le ngā Gagaifo Faiva. Le tu ua a onga, ia bale ba nawa fo i o ngā ruenga. Sa alo seu ia ile atunu ina ua ngā ngā e le la i le tai au. Ia se yo o mai fo i le nei awauli. Ia ua tūla lata. Ia e tāle longo masaini di loa. Mai a ngā i lo le tau fale. Ua manawa ngā ruenga. Sa ngā pati ai la vasingo le nei aso. Ia o le ngā ngā whaafitai le nā i le atua o te tai mailo tau soifua. Ia ma le malosi o le au na nei. Ua tātou toi lau lua fesila whai ai luma o le nu. Ai le o tua o le nu. O luma o le atua. O pu e fo i o manu. Ai le o pu e o mala. Whatalo whai ma le ngā ngā whaalalo i le ngata. I nai tamam tina mātutua o le atunu. Whapea fo i le lo Samoa i tawha e fi o le lalulangi. Ia o le nei fo i atunu o New Zealand. Ua avea mo tātou a inga lona lua. O lo iai lau malo whaalolongia, mai o le malo whaapitoa fōi. Mo le teimi mua i lunga o le polokalame o le ngā Gagaifo Faiva. Ai o se tasi fōi o tamani i longa. I lana fōi matawha i oi malana pito la au. O na anga waa ai maise lava i le tūlanga lea. O tātou o loa e au maia mai Samoa i le atunu nei. Ioe, o loa ia fa pe foi fu o fa ele anga ele ngata la le fa ngai de mai o va lele ia ai mo se foi o va a lalo o mai ai ia tato o uta ma fa mo modi o le tunu ia o no le teimi tuli te moe mo le teimi mua fa talo fai le fionga ia salama tua come la wano fio mai le tapol kalame ole ngā Gagaifo o Faiva i le nei asunga. Fua malo le soifo manuia i lau fionga salama tua. No whaatu i le anganga whaalualo i lau mai mua mai fo i Samoa i le nei tūlā le fiafi e ele tai tonunga maulunga i au lo whapena ona tau to le anga tonu Faiva ma tiute mangaluenga. E ames foi tiute mangaluenga le amatanga o le neva yaso i le lofa ma le anga leo le atua. Fatalo fatu fo i lau fionga le atau le sa po lau tō wha fo i sa vea po lau tō ala vea le fonga o tato po kalame le nea fiafi e fatalo fatu fo i le pa ia maulunga o Samoa i o lo maua mai le ta po kalame i le malu fatala lei fa le atunu ia ma Samoa nei New Zealand ia ma lo le soifua lau fionga Alo le soifo manuia whaafitai mo le teimi ua whaavanoa mai. Ua tāwhi loa i ai i le polokalame o le ngā Gagaifo Faiva. A o whaafonga ma tāpua i mai Samoa i tawha e fio le larulangi. I le ngata fo i le nā. O te tai o le tātou o tunu. A wā. O se tasi le nei o vaenga ma mata upu wa ave i ai le whaamua le malo. A mai se le tula i mai o le. A fionga le li pānemia le sunga lauri al mali atoa. Wai loa masila fia le nei e le atunu. O se tangata sa ola i meo atinai. Ola i whaatoanga. Le foi la o tula i mai. E taula mua lava foi lona fina ngalo malana whaato whala inga. I mea nei o uta ma o loa e wha momoli ma ave ese mai ma Samoa. Mo atunu ui fafo. Ma maketi fafo. Ai ole ata tala loa mua se i whaafonga foi le atunu. Ia malongo whaatutu i le tulanga o louta mali anga. O leo o wawe atu nei, o salama tua, na pau i o suafe ave i tō i na mātutua o toi o luteia, o lu umawhio anga mai tu malo. Ale te talavou ele i tai lo soifua, sala, si sao loa ele, i lo tupu anga i amale, lea fo i lea fio anga ma mamalu fo i o a inga, ma tau tua sa whaatino ai, ele i o mai i lea tunu nei. Ia, whaftai mo lau noa, ia, sabea, ia wa o kome lau wano, ia, mawale ava noa au nei ile ainga i lalo salama tua, i whapea koi le ainga i se wamuri, ia, i pitu e whangamalo, ia lo tamā o sala to i vau fili lau wano, mai pakamea, ia, salaula, ia, ma lau waa, ia olo i tu foi lo tinai mu whanua, ia, mai i foi i whangamalo, ia, o una o whanau Samoa, ia, whanau Samoa, ia Samoa le awanoa e au te ola i whafo i Amerika, sina taimi, a o ngalue i o mātua i whafo, ia ngalue whoro tamā i le lotu i le
kalesia Yesu Keriso lo pa ia aso ngatai. Oh. Ia ona toe taliu mai la ia Samoa i le balus fulu 1980 ia sa ngalue foi lunga no pifa ia au leu te au ngai pese ia sa failo le suenga o le merit scholarship le suenga o le malo i fafo ia sa mol famanuanga e school sipi mai New Zealand nei ia o ngalolo e lalo Christchurch ia fa umala onga ia toe foi le Samoa ia ona mo foi tama i taimi ngalue tato ba a company Polencia ia mai al Polencia o toe malanga mai loa nei New Zealand o no foi malainga ia sa ngalue la i le New Zealand Customs anga o i Customs sa o ausiaina le Senior Customs Officer ia mo foi lava noa i le mail forensics o le auditing o le trade o le drugs dogs ia mai si foi tūlanga o le New Zealand Customs ia se e mai loa i le MPI po le math nei New Zealand mo foi lava noa mwhaina walu o te audits ma le sene ia tato company nei fa freight cargo ia walwa mo la ava no tinga lue ia ele o satisfy lo ni tangata o tinga lue mo sistangata ia umalole lua fesu tasil World Cup ia sa o va pe ole a matolola uia company fai ona so swine as a consultant ia po le customs broker ia kilia mai o loa ele ona Samoa la fai na kilia mai tato o loa ia o tunu i fafo po al Amazon isi ia tunu i Asia ia sa o mo foi lava no o te so swani i le malo le Vanuatu i le mengo lato o loa foi ala mai lau Faiva toanga ia fa pe foi mal malo le Cook Islands sa o so swani ia ai o loto lava o Samoa ia ona telefoi lana i tato atu le malo le atunu o te soswani i netau whamori mo se whataita inga o ia tonga ia o koko Samoa ia manisi lava mea mai nei ia whaiole mai o le lafo atu ia e te lela ia na o fia soswani i tato tangata ia wala fia mo e tato le koko Samoa ia so uma ia taimi nei la le wa usia foi la mo fa monuanga o te ngalue tuto tasi as a independent international trade consultant en fai no so sani la tele isia tunu e mal Pacifica ia o se tamai story na sabia le tele la se story like titi ele sta ba story sala matua o le story e tele mai e lau tele lona tāua e le whaalongolongo atu. Awa, e tau tele fo i tangata e tāua le lātou malmalamba. Isi alo matama whanau le atunu, tamali i e peila o lau fionga. Isi to mai nei wai tasi le nei mata upolo o avea masasa i le tele o le au whaatoanga. O le au Faiva, o le au ngosi o loa. O le ngosi o loa whai whaatoanga, ia mao i le whawhai pe harvest, ona toe o maila ia lea soka ia lātou whaele lenga o se le walele sau i New Zealand alu i Australia ele sailingo ni maketi a leo te wawa i atu e te leo tele le tāua o lou sao o le iai o le tomai whaatasi e fo i ma se lei sene e mawhai e o le whaangai oi le whaulu whale mai ia ma le whaulu whafo fo i o nisi o loa e mana o mia le tātou tunu. Mamana o mia fo isi a tunu i fafo. A leo te whaalongolongo te foi. Sa ile teimina e ngalua i le Polencia, le wha waa lele le tunu. Na sa fo i whailo le sene pailate ave wa lele. O le sa o le nai se si vai tau. Ia, sa o lele, sa noanga, sa o ngalua i le as a cabin crew. E le vai teimina o malanga mai ai e whata i le whapailate. Ia, ona umala ia mole le private license ia matalor commercial ia wale lava fa'asoa ia ona taliu mai lola i nei New Zealand ia mo lava no New Zealand Customs so ese le mena mana o ia wa ese le fina ngalo leli ia le la e fa'apea le si vaenga tāua tele lau whaalongolongo atu awa mana tua foi o tau salama le tō tele ia whapea foi le ngata i le whale se fulu o lau fionga. Ha o le whale walu o lau fionga, le whale se fulu foi o le ainga sa tuala.
E malosi e anga I fo I le tapo inga le kalesia katoliko. A leo te whaalonga tunei. O lou soifua na whafoa e mawhaafai ile e kalesia o le aupa ia o aso e ngatai. Na whaafea na liliu na yo matua pe oe na liliu I se vai teimi o lou soifuanga. Ia, sa liliu lo tama. Ia, sa liliu lo tina. Ia lo tama e mo I lava katoliko ai sa o ia sa raise up mai le whakasa. Na polo I. E whapena fum lo tina. Ia o te whana mai au I nei ia leo lalo lesi maunmanu. Ia ai o le atua e tasi le tau te tapua I ai ia o le mea sili la mal tāua na. Malia la. O lesi vanga sili o na tāua, pea o mawhau I le awala na tāwhiloa I ai. Awa o te lei loa pena tāwhiloa I mua, ai ua avea le lotu whaafetaia a sunga I whaafengainga. O le mawhatanga so whaatasia e kalesia Samoa I au kilani nei. Ma le ofisa o le konsula, ma le fionga le konsula, whaatasia I ma le whona whautua a Samoa. Wa te I au mo tāwhiloa I le aso sāna sa I mawai atu nei. Ai ua ngā tele me whaia le tua manoa ma teimi e tō whaatasi ai I tātou. Ma tala noa I se awala e mawhai e o na whasosoani I o tātou tangata ai mese o le whainga malo o tūla I mai nei. Ono o mea I o lo popo e I ai. Ia matulanga ia o lo o mana o e wha le lei ma ave I le wha muamua. O le whe ave ia lea. Ma le whe pasia I o tātou uta o wha momoli o fu o fa ele lenga ai mese foi o lo nga osi tono le tatu o tunu e fu ma fo watu mo isi maketi fafo lalo tali tununga ile ta ua tele o le fai o le sao le malo ile vaenga lea e fa mama avenga ile au fai o loa ya e mese foi o ila tau le au nga osi o loa ai mese o la fai fatu anga ia ma le au fai faiva. Ia, e whai alawa sina lau tele o le sili. Ia lau tam whai atu. Ali. O le Samoa lava ma o le tangata whai whatoanga ma le Faiva. E tāua tele a tātou le talo, tamau ainga, le tāmu. Ia ai ona o le ua tātou e yaso nei o lo o iei le māketi. O le māketi ma whai ona sosoani aso sa whai le meo le pokalanga le wai se tele. E lau tue te paitua le si lua tautau sanga taluai lo fionga. Ona sa iei foi sinai businessi sa mua sa a mai la to oloi nei. Ai sa fa whengata ona o le sauninga o mea tau pepa, o le sauninga foi o le kilia I le pit I nei ni usila. E tele lava ia le tama ingasu. Le se ngasu tele al ngasu lai titi e process e whaonga e kilia I tua ia oloa mas whata inga e se lava le pepa e kilia mai kua le ia e se le pepa e kilia mai kua le kok Samoa e se le pepa e mana o mia kilia mai ia toma ao e se foi le pepa e kilia mai tua le tato talo lea pol taamu ai mese lea mai wha frozen ia na alu matamata o whape ia e tele lava le mana o mia ona o tato tangata I nei New Zealand ma Australia I o taunta fue le talo o fiti ia le ala uto e mana o I tato talo ai o le process e te tau ona e tau e tau ia sao le saunga le process me la matanga mai panga ia mai tato admit to tato mtanga luenga ia mos wataitainga le Ministry of Math ma Agriculture ia ma le Revenue and Customs ia ma malama foi ia ma tato shipping po le malai ma le faleolo le cargo so na ila se taimi sa tau fiai o loa sa mai Samoa sa o le honoring a New Zealand ia le mea tau le Import Health Standard e ale e tauna tapena mai Samoa le pepa le Math ma le Health Certificate na tu tau fia ia ona o fa pe la mo sina va no se taimi e ma fa not so tau no atu I o minister le fionga le lau le mali to ia ona fa solo le ia ona mato tatala no foi matanga to lato tanga lue ia malat fatum sin ia ona alu la ia o se manatu to e fa so tu
lo te mana o o tele le talo ma tamu te mana e mai lo i nei Samoa ia o ngai compete but ia mafai ona mo le no e isi foi nei tama I fatoanga ia o lana fai lu wai air freight al vale le na saule talo le vale le e o tolu wa fe kilo ale va an sawai fresh to sana fai nei ta pena tu lua so wai a lungal ba le sia so ia mato mai fa tasi lungal ba le ia to foi mai nei New Zealand to tano fai le clear fai le customs clearance fai le inspection fai mai a wai a mo em fena fai si freight forwarders tele ia o le suena tu peto ia o fai uma lola ia ma wai sina ave isi fa lo Samoa ia o foi ave ole le flea market I Otawa o le process na le maso maso talo lai fresh they tai sa o ma fai foi ona o mai le ta mu tonga e me ma ta mu New Tini le wa ta o ne talo ta mu Samoa ta mu what ia ona alo ala ia fa pe wa ta foi lai na tona fai sina process mo na fa tonga Samoa Yo la wala la le na ma fai ona ma totala non fa so fo I le fionga la o le mali to I time yo minister Ministry of Agriculture. Ye walo lo la ia. Fai lo na tapena mali ye ma matalon fa choice na fai fa to ame Samoa. Ye na amata ipo ye na mai fo isina italo mai savai. So it's an ongoing thing. I'm not a politician. Okay, it's neutral. Yeah, I nafa atul export authority. Manatu am fai ona so swani itato fai fatoanga. Yeah, ole alaba o titam fai so swani il au fai fatoanga. With or without the export authority, I need alif so swani me stato malo. Il termine wa tele le talo. Wa tele fai to. Ole foi ila to fai to ole yai. Ia mais foi nei business nei sa I Aukilani nei mos fata ta inga le tasi market e la loi fo le fionga ia tole fo so ole si foi na market I ole tam fai foi ia fa la wi tele le fai to o wa foi si nei Samoa own businesses I nei Aukilani ne o sta mai tai pupu atu na la vea malo fa tai ta wo tele langa o stasi nei o matanga luenga le woi lalo nei o le fionga le pa le mia ave ia lava ia ila na fa mo mala na fa to fa la inga wasa o talandoa tu fo I le fionga le pa le mia le tulanga o fa fita uli sa fe ngai mo tato au fai fa to anga mala au fai la manu ia pol au faiva e umi se taimi e toto ai a mai a ona ola ia lea e fai ia pese le sele a umana sele wo mai e tau su e mai ni marketi fafo ai ole ai tia a toa ole mea leima mafu fonga fo ina ia fa tu se center headquarters lava ale export authority la toi ile motele se la Faiva pena fo I pe ona fai le estate tausi le telo tausanga mabai I ai fo I seisi vaenga fa tu I tu mua o ande fai fa to anga o fai Faiva o la o fai la manu ano manfasi fua la to fua fai le leanga fua fa to anga ma oloa I nai se la fai to tongi atu ele export authority pole estate tausi pe atu e fa aula ma to e fo I tangata nei vavele taimi wo matupe atu e fo I ala to watinai o le tiute la o le malo e tau na fatino o la to la le I lungo le diplomatic level of government to government o la to la na e o mai lo so e maketi ia tunu I fafu ina ia fa ma avenga e fa ngo fie I le va o le malo I le si malo ina ia cut through I meo mei o pepa maisi ma umea fa pena ai ua tato I loa le ale anu fale o le a le standard e mana o mia e New Zealand e tau ona family e na ia tato ia matato wanga ia wa mea la nei au in au mai ia fua fa le lenga nei e te tau na matua I lava ni warehouses I Samoa sort out ia le la popoa o le ale tu ai ngā talo o le ale pa o le polo te leo
Ia ma meo fulisa e tau na nga iei. O se matua I ngā ruenga ma se ati na e tele o le amana o mia ai tangata e tō tele. Ia ma oe la leo le a whaafsanga I nei le au maia. Whether by sea freight or air cargo. O le tā ua tele I o le mea. Au te fia ua tā whiloai. Ma a mata ai se por kalam whapene. Peta a whaitula whasu 5 minute. I le vai aso pe o le tai lua aso le vai aso. O se amatanga fou. E malamala mai tangata I mea te tau na whaamliena. A o le a. Ia le ngaluenga e tau na whai. O le standard e mana o mia e New Zealand e te tau na tātou mulmul ta iai. A wae tele me tupu mai lau whionga salama tua. O le whaamliena o New Zealand. Umi ona le o tātou mea ta laipusa. O le mea e a le pala. Ua le anga le quality, ua le taulia, ma I mau a tō le taimi. E tali tonu I le me leo tala noa tuai. Sa o le tāua, nawa e saunua sao mea, e mana o mia se national standard a Samoa. Masalo, a moa sa ua wanoa o te tatanoa I le Biannual Export Authority, e need ngai se national standard requirements. Malilo. The national size o le talo. E se national size po features, po le characteristics o le tuenga talo, po le tuenga taamu. Ia iei fo I se tu langa ia whetau I ma New Zealand. Mos whataitainga government to government discussions, bilateral programs. Malilo. E mana o mia fo I ina lava le to mai. Fo I o tato au whenga luenga I Samoa. Ia maua fo I le, ia tasi lava le sotainga. Tasi lava a sa watu New Zealand o le numera tolu, ia o le numera tolu mai Samoa. Ai le latu numera tolu, ai sa mai Samoa o numera sfuru mai tolu. So indeed, for le consistency o le national standard. O le national standard, e whenga tā lava or sometimes o tā tō whape, se halu lo whapenga. Wa through. Unfortunately, o New Zealand ma Australia, e le whapena, e se uma ainga o regulations tunu. A New Zealand le lau tala no atu ai, e mana o mia le import health standard a New Zealand. Ia meet Samoa, e fitus fulu ono commodities a Samoa e meet I le New Zealand import health standards. From root crops to fruits to vegetables, seafood. E lalo mo o le umbrella lea. But, e le but ke lea, e iei ai inga e tatau ona meat e whala au ia po fruits po root crops. A le e la pepa e endorse le malo New Zealand. Mai Samoa. E le through lau pusakoko lea mai po lau container talo lea mai pe ona mai mau a toa le tupela na tongi le freight. E na tongi lau whewha toanga. Ia male and it's tongi pe oile landed cost in New Zealand. It doesn't matter po lea. So it's a ua tele ona lava le ona sai mai to mai tato au whenga luenga Samoa, and I know o le Ministry of Agriculture o whaululu le fionga ia seu te wati Joseph. Le si foi nata mali wa lava to mai e masani ona mawhasoa I se awala e mawhai ona improve o tato Samoa. Wa e sau no mai I meo le pack house. E o le taimi nei lai to e whausia le si pack house I a tele I whale ula. Ai I lo tatonunga o le pack house e tatau ona meet umafoi requirements a New Zealand nei. A le meet, yeah. E le se au ngai e whao ngai le pack house ai sau o loa a le whawhe. A tangata Samoa, sau stuck. So o le si fui ngai e delay fui le clearance. O le sa o pepa au mai I malau shipment e la fo mai. O lono winga la sala lau fionga po lau fionga fo I se wamuli. E mana o mia tele le tātou malo se custom broker. E tau ona iai le tangata o le agent fo I lea. E tau wala uma mai iai ma ia mautinoa o lo whaamalia ina ia inga. O le tūla fono I le quality ma le awala e tapena mai iai o na whaapupsa, pe whaapepa, pe rape po le ale tua inga pepe whaafulisa.
O mea umanei o vaenga, umanei o aia ina ia mauti noe family ina i New Zealand o saolena. Saolena fioma o le customs broker agents e mawhai ona relay le information sa o lawa i nei e mana o mia mo Samoa ia tā pena mai Samoa ma ia lato a mata ona sauni uni. Awai e le se ngā whapea ia o le aso tolu me o le asau e container talo po le air freight. Ia ai le o lava le processing po le packaging, po le labeling, po le quantity size, po le minimum quantity size e pasia i lalo i nei New Zealand, malo New Zealand. So le customs broker la, o tele la ona o sosoani i le malo o Cook Islands, taimina umai le COVID. Ia no o i o malo Vanuatu o ngalue fo i mosin koktarate o mosina ona masina. Awa fo i le amai no latou a talo o latou talo e telo talo taufusi. Talo pa e ma tau samsama. Ia man manioka. So o mea uma fo ia. O te mana ia matua i tu malo si Samoa as our #1 exporter in the Pacific. O tene i o fiti. I o fiti lava, but o tātou tangata. Le a leina ola fiti. E o tātou whaatau le talo fiti. Pe iwa tā la, susene le kilo, pe se furu tā la. Al toi ngā talo fiti honga le tipi. Ia. Ai a sau le talo Samoa. Pe lu tā la, pe lua tā la. Sili atu. Sili atu. Ia. E umai fo famele si Samoa. E se talo fiki. So, o le si foi meo tamwhai ia not to teach our people. But ia ona fautua ta tangata. Feso soani ai whaatau le talo lea. E toi fo i le si tā la mon tupu pe loa tā la. E whai whatoanga le i Samoa. Le tanga le whai whatoanga. Yes, i le tūma. Mole si le fia lawa fionga salamatua. Sa o iai le polo kalame ma tau la mbua mai ai i le awhi sa lau iwa sifulma le tolu. O le ngol polo kalame le nā. Sa take tai o tātou Samoa. Buy Samoan manufactured goods. O le anganga sa tātou taumawhai te tai I loto Samoa. About the emotions of our people. O le wingo le nātala. A e tango e whate tai o na whatustusa I lau mafo whau. Na whawhena o maile talo lea ma le koko I le maketi New Zealand. E te mafo whau I le ala usu o le whaiwhatoanga. I le tai au. Le mutingi o le la. O le whawhainga. O le teimi e sele ai maloi mata. Le ala le na. Ai loe o tātou tangata. O na oso leo le loto alofa e whaatau mena. Awa e toi fo I tanga. Ale mele wine. Ia, wape o le o toi popole tele. O le taloa o le talo. O le whai o le. Ai, ele mafau fau. Awasa I le tātou tama I tupe fo lea. Mo o seleni, o sene, tsful sene, o lima sene. Sa iai umai lunga o ata o nā sene. Ia o le lus full sen. Sa I ata umalawa o whaele leanga le tunu umana products. Agricultural products. O le ulu o le whai o le talo. So, you know, it brings us back to the table and saying, look, we need to educate our people again. A whai o le mele o le tātou te nanau iai. Ia o le talanoanga tonu ale nei o tā ngā iai. Ai mese po I la. O le mata upu lea e tā ua tele le wha maunga le lei. Documentation of all the products o le la sau awai e tā ua po le when they leave different ports, whether it's an airport or whether it's an airplane or the harbor too. E stele tā ua o le mele le documentation. O taimi umalava e walau mai se le tunu nei I New Zealand. O ia lai staki malai wa alele ia lana pusa koko. Polo na ia tonga e whaile mea lato e kalesia. Ia lo fisili mua oi lei pepa. E tali mai, e lei la fua mai se pepa. Ia ona o fisili lola ia. Tue whafso tai to ai nei Samoa. I le company le na whai mos whatata inga la o le cargo wa o le air freight e sau lunga le e New Zealand. A sau le New Zealand o tue wa ile Samoa Airways o la to le GSA po le cargo agent o le New Zealand. O tue tala no iai lafu mai le pepa ma mai uma le pepa o le math. So o le math la o le phyto certificate. O le phyto certificate le whapir whaasu.
o le mai le pepa o le airway bill. Le sa wei le tau o le titi o lautu. Yes. Ai le si mea tau e sa wei le receiver. O le receiver la ta ita o tau nu mai e. O John Jr. le receiver. Ai e se le tangata le ale piki le olo. E le John Jr. O Sina Smith. Yeah. E le mawhaila na release mai I tua le olo. Ona e se le pepa. E se le tangata le alwatu mai ia. So e umawhaila ia alu le si tolu aso. O ta mawhaisi ainga mai tua. Ia na mai le pepa. Ia ona uto e fisili atu la ia o le mele mana o mia. O le a whaile inspection ale MPI nei New Zealand. Ona ua twaina mai pepa. Or ona o le fustonga sa au mai. O le mele su e le mafi nei New Zealand. O le meta o le nematode. O ta mai insects nai. Ia aine lato ta mai nei. So e se foi la ta mawhai e soswani ta tangata. Ia talia tato malu letu no mai. Ono la toa poto. E whamea to. Che, o so laughing o fia. Whana me lave sa o ala le ngā le kupu mai. Ia, mala ia whamea. Se ngā alu fwoi kankan mako ainga, kiri mai kua inga lakua mai. Lima suka la, ia. O pawala la ofisiri, ia. O fea, tonu lena alu iai, ia. O toi whamatala atu e. O le tau le tamatongi mai tua. Ia, whamatala tu fwoi, e whamea. Se lo makongi mai Samoa. Mai Samoa kongi ma whakasau nei. Na to tongi le freight e alu ese le wa lele. Ma o loa. Mai Samoa e tau nuu nei. A tau nuu mai loa nei o le tau le border crossing. Tau nuu mai loa nei New Zealand. E for le price. E le tax. E le tax me e tongi ma tātou tax. So se it's a border tax. Po le GST. E awha matala tu foi. Yeah. Na le valu le ao tangata mai. So, yeah. So, paua, yeah, e se foi la le tau le maitua. E se foi le landed cost e kokongi o le New Zealand po le metis. Yeah, absolutely. Io, o au whatu e to tongi le pepa. E se foi le pepa e tongi o. Ia au whatu la, ia lau service o le tau lea. E na umoi whamai, oka. Ia wha, io e oka. E unfortunately o whatu, e whapena lava le soifuanga, e oka. But o e te mana o mia, o le service le whai atu, ia o whamatala atu, mos whataita inga. Ai anu se loia. E le amatalo I tūla au, o lima se lau ka alanga, o te le tūla. O le tau mwhainga fo ila lea e so swaini tatangata. But o ma tatangata, wata ma mai tele. Ai ao atu lo o le freight forward, le le sainga po le inkia po le pala. E to tongi. Nganga whai aku a 450 ya power me ya okay you take FPOS ya nga mai lo le malato o lo a to mo tong ta mane ole o nga foi le last year group it's more fine ya facilitate mai ta to tangata ya ma o lo ya moa it's a timing ole time wa officially o femana o mi me mai o let's go ma ya va oka ya let's le lesson ne so there is a timely thing it's a manner it's yeah, ole awareness. Masalo, mosa of no, whapio whafungfong mai fo I le baeng o le Export Authority. I Samoa. Mosa taimi, ala au mai, e mawhai ona of soswani tele atu. E mwhai fwoi na whele mawha asoa malawea. Lila. Lamele nei. E mawhai fwoi poa fwoi nisi, te sili, le manu letu nuu. Pe au mai Samoa, pe au maui nei. O le alfesili e mwhain whasota I atu le ofisa al Radio Samoa. O ponisi lava a wafo le aluluma because unfortunately we're not going to solve everything today. Yes. O le meanda lo fionga sala. Ono le tatai be alo te manao. E vai sectors and segments for le tapul kalame. As an educational program ina ia masani o tatu tangata ma ia lato. O le sifoi me o le vangala ko lo. Ai mumusu e fai, mawhata I tai I le practice e tauai. Ia masisila la, peo no whatu, the timing is the essence o tātou o loe au mai whafo. E tau nuu mai nei. A umia la o na wha tau te I le tau e tutongi, ma le sailinga o le pepa, le documentation, manatua, these goods are vulnerable to the climate change.
O le umi fo le nao na taatitia, le umia e mafu pala le haunga a to mene. Io, le ala na e whatu le tātou tudu. O tā hua tele ia le whaatal nuanga malawa fionga salamatua on o lo wanga vaai mene. O se fisosoni e te tau na mana o mie fo i ai. Ia whaafi tau li whapene a mese o le tau. O le, ia o alisi mele tau a foi pātanga i eis teimi o lumanai. O le supply and demand. E le whapea o le a watua ua sautanga ia tanga talo po o container talo e se furu le masina nei. Ai o atu lesi masina. Ele mawhai o na whaatumus container tas. O la whawhewhea la no tātou whaatamala. E supply le maketi le ua tāpena atu. E le formula e mawhai o na maua it's a forecast. Forecast planting. O tātou e a o manu e tō lato talo e tō uma nei le losfulu a whetia pula. Ia ona tō vālo la ia, a ola la teime whawhai uma le losfulu a whetia pula na. Pāwana na. Pe se furu manga e whawhai ia. Ona tumu la ia marketi. Ona pa ufu la le tau, ona whatau tia isi mea. Ai o le forecast o le supply, ia sustainable. Yeah. Masalo sa ise teime na whaaso mai fo ele fionga palimia I tu malo uma Samoa. Io pena o whamatala atu te po aina e voutai pe ia o oil Samoa, I will help you. Pe eiso manga o te sosoani atu ia awa o lewa tato lalo se whamaniangan malo te mine e mawhai o na sosoani in au exporters. Yeah. So e te tau fuena ngā lulue le Export Authority ma tato whaifato anga I Samoa. The workshops. Mata na suim sa ili po lea le vai mamao ma ele si ono masina awa esi le stalo e fa masina ele stalo e masina balu lima masina ona nga lulue la ia backwards ile le aso e lu ese le ba alalo so apeo la so tolo me lo il ba alalo it's nga lue 2 weeks behind ia ta silva ia so cut off ale si vai aso before wa tumulo container wa yei pepa uma o le container ma o loa wa pasia le mafa Samoa o pasia le health certificate o pasia foi nei ona sen mai lola I nei polo tangata po sesi lava freight forward e lau te whaongaina I ona wawekidia o le si company sa o sosoani le foi importer Samoa te le lava sa ye o le market Samoa ia tulo la le market Samoa ai sa o sosoani e lua vai aso ele tau numu le va la tu container o kidia. Ia, ona na tau numu mea tala, ia, out, distribute. Ia, o le tau whanda, ia so alo ma tele aima olo. Ia, tau o tele. Awa, o le si vaenga, tau o na sinsila fo ile Samoa Export Authority. O te lo lai whaafonga mai le fionga le li palmia. Tu whaatasi ni tu malo. Tasi lua tolu whalima la tau te tōina a toa le ono masina le nei e whawhai ai. A o leisi I tu malo. O la tau ia le a muri mai isi to anga ia. Ina I alua whapena le system e o atu ua to e o leisi vaenga I leisi fo I to anga o te tau na whawhai. Ia Samoa a toma. Nei lo le tau whai to tō whaatasi le teimia tasi le eise polili o le lau vai. Po o le toe polilia to fo nisi tia pula. Fo lele mole o le forecast na like moving forward to the future. Ina ia lava pe lale sa palai lea o lo whaatalitali atu. Ia ile demand lea o atu nui faf. Mamaketi. E o lo fionga o le o taimi nei. E lo marketi, e lo customer lele. Ia masalo toe whaasoa sisita taimi but o le winga la o la whamtalanga. Ma fai ona moa umai tu malo fia limas fulu tasi les fa pe ma fai ona na face forecast fa pe ia le tu malo le sanga fia o januari o le tu malo le februari ia le si tu malo le o mati ia moa le tau single sustainable masina uma o saule container le ba alalo ia a tonu o te mina o mo le famanianga tatu balele ona sawa e foi le si o lo balele o te minei o tilo uma ia buyers nei New Zealand sa o fai meleanga foi ia tanga te fiti
wa sau foi wa tongi a mai mal mea pala mal mea le. Yeah. So, but we need to look at it carefully. Yeah. And yes. Lau whionga a salamatu. Nā lo whia tangwa e tongi atu lunga nā iata tā ua nei fo lele ole. O le marketi ma quality o mea fo lele sa e a fiai. Ya, se i tuangela e lunga. O tātou te taina ia ma le whionga a sala, ia nisi o whai whi au, le whionga i atu inga mala, le whionga le konsula, ia whapea fo i le tātou pānembia, se i anga i ane i tātou trade commissioner, ia whapea fo i le, mo leu te wawa i atu, se i anga i ane la i nisi o tātou whaile leanga. Ia, nisi nā o talo lo o tau se sila atu iai, wa tā pena mo le au mai fafo, le whionga e sala matua, ia whapea fo i le whionga le li palemia, o tau tanga i atu iai, i le tāua tele. Ia o tātou talo nā ma whaile leanga le nā, o lo o fuafua iai mo le lumana, ia le whionga le minstao, o a fo i o whātoanga whai ngā Faiva, wao matua ma la fumanu i lo tātou o tunu, le whionga i a fui mono. Ia, manisi nā o whātoanga i tua, o lo o mwhai o na sapalai mai ia tātou, vaenga nea, ia wawa, ia la wo ai whai whea uangi ma la kou pea i lunga le mea. I la whionga a tole a fōa ma le ri pārimia, ia ma le whionga a sala. Ia, manatu o le a whaangata i ia le tā whaasoa i la ua whionga sala. Ai, a watu ia le nei a wanoa, e te sao noa muri mai le tunu. O le toi umala tā whaasoa lea. Se ia o lava ina tau lau o le wha moe. E le fesosoni e tu fo i le malo ma le whionga le li palemia o whai whaatoanga ma tangata uma. Tate o mai ai le step mua se ia o lava i le quality ma le tāua o le whaamaliaina o ai inga uma o le export authority ma mea o tula fono New Zealand mai si atunu. Ia, ai whaaftei tele lava mo lo uavanoa ma lau whionga i lau whio mai. Matul nei avanoa, sa noa o whaafonga le atunu ia ona tātou mā vai eila ia mole. Teimi mua o le tāporo kalame le nei asonga fua. Ia, whaftai sa vea, masalo e sfullo masina le tumata i o tā pokalame. Tai. Wai e au ngā o na tā toe whaasoa ma sosoani le malu le tunu. O le sini wha moe o le aso e taunu mais containers, ia ua o e ta ua tā langa container. Ai ave nei taimi e whaatal e toe wha moli atu le whaftai, ia e mese foi wha mani atu le taimi o le kato kerisimasi i tatu ainga. Ia Mese foi i tatu matua matina matua nei New Zealand, ia e mese foi Samoa, ia moa se kerisimasi saonga le mu, ia ma se fia. Ia ai moa pea le alofa maleanga leo le atua i lau whionga le pole fonga pokalame, ia ma se o neita mai au auna, ia o paule se upu nei e fiafi ai tato e tanoa atili i lau whionga, sa vea? Ia, ma lo whaftai sa no whaaloalo i lau whionga sa la matua, ia, ta alulu ia upo ia e peo na ufa i atua i le teimi ua sola ai au te whaftai i le atua, ia vanoa le lei, ua mawhai ai o na tā whailoa ia ma laulua fasila whai foi ma whasoa i lea tunu ulanga e tā ua tele le vaenga lea i le matanga luenga le nei. Ia le lei a tātou whaatoanga, ia manuia a tātou whaatoanga, ma ia le lei maketi a ngai mai ai, ma ia le lei foi, ia o loe tau nuu mai o tātou tangata i nei. Ma tunu i whawha ma whaamalia ina ai i lātou, ma whao sofia pele a nganga le nā. E fia fesosoni atu e ala i le whaatauina mai o loa mafua o whaatoanga o whaele leanga Samoa. Manuia al kirismasi ma le tausanga fau, tā te whailoa i a o le i o le asao le neiva yaso, ia mafua fuai i a le si tā polokalame i le numanai, a molo temi nei, alofu tele mo lau whionga, whaasoi fuia ma ia manuia. Ia le nā Samoa, tā walunga atuai le talanoanga ma le whionga a salama tua kome, se ua muli la wano, tasi o te mali, le utou whaafonga tune iai, ae, te le sau, te le aonga o i la tau nei, e mawhai o na tātou ngā lurue whaatasi e sosoni i le malo i ana fuafuanga alualu mamao. Le moe mitinga o le manuia ma le lumanai le tamao a inga o Samoa e tauala,
i lana Export Authority po ole o loa e lau mai fafo le pūlenga nao o loa Samoa e au mai e tunu i fafo ma maketi i fafo. Aftai se manu, aftai le lau pale, i lo taimi fo i mo le au unanga a le si fongo Samoa. Te pai ai, masi o leo a o tau tala mai. E whai lena, ma baila au, i lo unei whatu, ma lo umama, te ata ua o se mea tina. Se mea a whai ngata, Tal flapa o se whapoponga o talafou le Radio Samoa.
Wa whairoa le militeri a Israelu na o lātou whanaina se tasi ua maliu ai fo'i le tangata Palestina ma Salomira na tongi nane o se poloka i fita i le whaaiunga o le vaiaso i le taulanga o Kapadia i le West Bank. Whai mai le CNN o video sa o lātou iroiroina lo wa ai se fita o whana se talabou e lei mamau ese maia ma le whaamatalanga o lea tangata sa ia tongi nane se poloka nga i fita. Whai mai Palestina o le talabou e se fulu ono tausanga le matua. Ma lo tau fia pia Israelu rana tino maliu talu na fasio tia le whaaiunga le vaiaso. O lo tadia sa isi ripoti le nei whaaravelave to o talo nisi. Talo sia ele avea le mata upo e toi amata i fo inisi vevesi i le nei vaiaso o sauni le lalolangi e whaamanatu le kewisi masi. O tamaite toa se lau tolu se fulu le ana toe mai sa ave whaamarusia e se tangata na nga iatu ma se whana i Nigeria mai se aonga Katoriko. O whaamaunia mai ripoti o whaasa oloto ina umanei. O se so upu na whaamaunia mai rea whaamtaranga ma whaamautuai o toe whaasa oloto ina uma i la tau sa ave whaamarusia. E rei nisi mau whaamtaranga wiri ide whaatatau le whaasa oloto ina mai o i la tau ia, e na ave whaamarusia na masino November ina uoso whaia e nisi na wha upenga ina se aonga a St. Mary's Private Catholic. Ma ave whaamarusia ai tamaiti e to o tolu sarau le tolu whaia aonga e to o spul mararua. O tamaiti o tama mateine aonga pea marta i se furu tau sanga le mātutua, ma ere i umi na whaatino le tūranga e toi sosora e se tamaiti e to o rima se fulu, a ole amatanga o le masina le neina whaeroa mai ai, o whaasa o loto e vanga awa le malo le isi to o se lau. Ai te toi ai loa na o le se lau tolu se fulu, le ua whaeroa mai ua whaasa o loto umai le so. E le o ta ua i le ripoti po le atonu le mafuanga na whaatino ai le anga yoinga, ai whaamawina le anganga whaafitai o nei mātua ma ainga, o na ia tamaiti ua toe sa o loto ane. Ma le Vatikano wa wala aurata i tai o le Karesia Katoliko i le rarolangi o Pope Leo the 14th i kātana le umo le rarolangi na ia whaia sa lātou whonutanga e lua aso e whesosania i a teia i le taitaina o le Karesia. O le whamtalanga lea mai le Vatikano ma o le aso fitu ma le valu o Januari le ua fuafua e whataunu wai lea whonutanga pe ama mai ale tausanga pa ia le nei lua whenua rima i whamanatunga le Karesia. Tā wale ripoti e tā wale whonutanga wa wala awina o mātuai ka tinale le rarolangi i Roma. I Ausitalia wa una ia le taitai o le tuangaia Ausitalia o Susan Lee le palemia o le atunu o Anthony Albanese i atatala loa le suesuenga le komisi suesue i le whaarulave na tura i mai Bondi Beach. Wai mai Susan, ua tali ane le palemia i le whaarulave le nei Bondi, ma ua whatulanga foi ni suinga. A oia suinga e leo ni suinga te tele. Ma ua whatu ai foi mai umi se teimi e whataunu wai. Wai mai rita mai tai, e nā te wala uria le paramia, i o lātou sāwa whai i lalo i se teimi vave, ma wha fou ma wha mautu nisi o tūranga, e te tauna wha atino o le io e le kiwisi masi. O le maua le tuangai o le komisi su e te tauna tai e ni komisina to tolu, a le Commonwealth, ma ia iei se sui o le community o tangata Iuteia, o se sui mai le wha msinonga, ma se sui mai se ofisa su e. Lo lango le pare mia se komisi su e ale stete ni usaurese, ai mai se o tūra fono whaasanga i whaamataranga i whaosofia i leita, ma le te i tangata Iuteia. Ma le tana muri mai New Zealand, e tari tonu le reiteo whawa maloa New Zealand pe ono lātu riputia le so, wa iei se marienga o taunu uai le tūtau whawhatawa inga, wa taunu iei New Zealand ma initia. O le paramia o New Zealand Christopher Luxon sa ia fola, o le awhaatino le tūranga lea i le teimi e tūra i mai ai, ma sa ia malanga foi i initia ia a perila, ai whapea foi lana minsta o whatawa inga o Todd McClay i teimi utua nai. O le iputia lau whaasara laua initia le whai ungo le vaiaso wa iei le marienga o tuina atu i le kāpeneta lo lātu tunu, ma o lo whaataria se wha maoninga mai le ofisa o le minista, ai whai mai le ripoti o whatawa inga i le vāwa tunu e rua i le tausanga, e māsani no o i le tolu tesi ma le tasi whapiriona i le tausanga, e mauai, ai mātere lava i o loa ave i whafo a New Zealand o le apu maisi o loa. Ia o tala ia radio Samoa mo lau whaafonga mai, le nei asonga fua le amatanga le nei wā yaso, ia manuia ngā ruenga o whenga iei ma le tunu, ia ai mai se foi o nisi o fua fuanga o aso fia fia. So fua. When you shake the radio Samoa, loa loa mai, washing mai, radio Samoa, radio Samoa, radio Samoa, tisili mai,
tini loa Whaapeu na o i loa oe Ma o te le tua ia oe pe a sa rali e se atu Na o aia o i le na po Mauloi matere malolo Ngona le mawhatia ua le mawhai o na natia Whaanau nawa o lo tangata Me se wana o oe lava Whainga ta o malama o te tupe yo au tawha Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Ia oe I le tuli manu I le taimia o savai atu Fōlinga whaanonoha Ma le le mauti noa E le mawhai o na whaanalo Se taunu unga le ao o mai Ai se a ea ua e solai Whaanau rawa o lo tangata Mamau oi mai mawhatiana Whainga ta malama Te tupe o au tawha Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo tasutanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo tasutanga Le ale umi o te whaatali ai Se au wala o te alu e se ai Se amanoa te mana vai Sasi ai o na le whanau mai Le a e a le umi Pe a leo o mai le taimi O I le taimi na e solai Wa o le hiloa ina le amatanga mai Au mai a ho whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Ia, olo e whaafonga I le tautua mo oia le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, lima I vatolu a mo iau kilani, ma lei a tau sa vea, leurua I ri I pesta. E le nei fo I a sunga fua, luas fulma lua te sema, lua fe luas fulma le lima, ua se fulu minute ua te aile I tu lai lima, ia I mātou I au kilani New Zealand nei, po fele I tu langi, olo e whaafonga mai ai, ia e mai se foi, le tātou tasi o ono tesi ma le tasi 106.1 FM I Samoa. I lunga lau tā vale tango loa lava ki I aio le toa tele I o I lātou I o lo vala au mai. Le atou sa vea o e I ne ipo o e I au kilani, lātou lea o te I nei au kilani. Ai o lo tria latu I o le tātou, mawhatik ta I atu le tātou wala leo le nām. Ono stei mua mua le nei, ua whai ai se mea whapea.
ia ma ua taunu o e fo se moi meeting o le a wha lawi loa aloa ia will be launched officially by the management and team here at Radio Samoa, 1593 AM here in the city of Auckland, i Manukau. E la e ta whao maiva ifo ave taxis ma ave ta vale i Samoa. E la e lo whaalongolongo le lei mai lava. Ia, o le stangata masani una walau mai, o le sunga, ia mau hunt, kota balona whaleo. Ia, o le uso fo ia whono mai tu mai le talo fa mo, fa mai sole ta whiwhi le matautia. Matoa i le ngona ki lia le atu, fa peia o le i le taulanga i savalalo ia le ala leo le Radio Samoa. Ia, o mea lofa, ma mea e whaia le atua. Tau ma whainga fo ia le pulenga, ma le whainga ruenga ma tino matutua. Ina ia so solo atu. E le ngata fo i le vatu o le sa vali wha le lalulangi. Ia e mwhai fo i ona mamoli atu ai. Le sa vali wha le anganga ma le ngā luenga tala ia le atua. I lunga o le ala leo. Se i o atu i Samoa ma le atu Pasifika. Ia, e se taimi, te alun tala e winga i lea fo i a tinae, ia ma le whaalau te lenga o le tinae. Ai, o le maua se awa no le tamaitai o ati, mai le tātou whale ta vale, o le Henderson Cars. Ia, e maua i se tātou lipoti le nei fo i a fiafi, ia, ai o wha waupea le lātou wha lawi loa le nā, wha tau se ta vale i le Henderson Cars, a vatu ai i a te oe le ticket e te malanga i Samoa. Ia a whaifo e te mana oe whaatupe le ticket le nā. Ia o lo fina ngalo lava le nā. Ia wala au ati i le o walu se lau fitu tas tasi, o walu se lau fitu tas tasi. Ia polo wanga i fo i ai i le lātou service, ma le lātou lotoa. I le tuatusi se lau vivas full ma le wha. Cavendish Drive i nai Papa Toitoi i Manukau. O vea fo le nei awa noa, e wha manui atu ai ma wha malo atu, i le tamilusanga o le teito fitu le sa whaia nei, i au ki lani nei. O le lakapi, na malanga bai nisi o au mai Samoa pei o tamauli, i lalo i fos fulma le balu tau sanga. Ia maisi fo i au, e la o maua le lei. Ia, ai, avatu wele whaafitai ma le whaamalo i le tausinio, ia, ua toi fau e malanga atu i Samoa, a le mea ta ua, ia, ua malanga mai ma a wai mai, i lea fo i a taumanga sa tausinio i ai, le ta i toa fitu a le tupulanga talavau. Ona o mai lea o lau whaatalofa i lunga o le api o Fōlinga. Le tātou Facebook page a le Gagaifo Faiva ma le Radio Samoa. Ia whatasi ai fo ma le tātou YouTube channel. E wanga i mai ia le tamaitai ia o lepa Malaysia, watching you from Sydney. Le uso ia tau sili tua i Manlo. Whaafitai le mafuta mai Christina Tanuvasa. Ia whapea fo i Mike tu ngā sala. Ia ai le ngate lea o le tamaitai o Ora. Orally Seve. Talo falava malo so ifumria, watching you from Melbourne, Australia. Merry Christmas and Happy New Year. It's not far away. It's just around the corner, the festive season. Polonga Ropena Unasa, talo falava malo le so ifumria. Ya, ele ngata fo ilea o le tamaitai o whapaia fe puleai, talo falava. Malole Soifumbuia, Mitzi Soli, watching you from Palmdale in California. E tangata ino wamai atu nei. O whasiri mai. Se sa vea wha mole ole maua le vai o leola, ua fia maua le vai o leola. Tango i le peni, tusi lalo le telefoni, a lei ataua sa vea, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ona o tātou maketi nā sa masani o nā ngā i ai tangata o Tarama oi, i Manurewa, i Glendon, Manurewa, Sfultolu, Lappington, Malufulua, Templeton Place, o lo malanga na i ainga na e malolo mo leisi lua le tolu vai aso. O lono winga la, ai fia ingo le vai o leo, le wala usa o ali a tau sa vepe, o na mana o mia mai,
e le tamaitai o Faiva utuone I Otara, wala au telefoni le na pe text mai au le o lua tasi lua iwa fitu fitu iwa lua fitu. Emma Jane Lawson from Salt Lake City, Utah. Ta'alafalava ba lolo so ifo manuia ia te o ema si o tina ia vaitupu. Hans Webster from Western Australia in Perth is also watching you, Severe. Agnes Yuli Kyle, ta'alafalava. Timu Enoka, ia whapea fo ia Sefo Nicolau. Ta'alafa Sefo, malole so ifo manuia. O Pharaoh Tuone, ia le nau o mana avantu, tango e vande lau peni ma le pepa mai nai o tara tusi le telefonia le atau sevea o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Rosalia La Fonga, tole a foa mata ili ili tuimonga. Yeah, vai mai. Interesting to hear your profile. It is so great. Yeah, ta'alafalava. O Sowina, Tuiali'i, Tuilangi Greenaway. Yeah, ta'alafalava malo le soifo manuia. Malo Robert Come. Simona Tavita Tauti, ta'alafatu watching you severe. Tama ole ele. Tacoma, Washington. Yeah, ta'alafatu fo ile Tauti family. O malava the Muliomu family. I mo ta'a mawaiala ma le tātou warota o Navu I Vaivase. O Sowina, Tuiali'i. Yeah, malole soifo manuia. Sam Johnny, watching you from Brisbane, Australia. Yeah, vapea fo I Sau Moores. Ta'alafalava malolo. Tamata Noa, Virginia Danau. Christina Talvasa from Melbourne, Australia. O ta eletol e paiali I pele. Ta'alafalava malole soifo whaftai. Manuia tele Christmasi ya te uma se to fine ya Fortino Josefa, but we are le Christmas mil tau sang fo ya te uma le tatu te mama tua le fionga ya masoe tauli Josefa o Timula o HTJ511 wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Love from San Francisco. Talo fai to tele lato. Filimbaua, talofa, Real Christmas in Militao Fo, Fe Ai Samoa, Talofa Lava. O Timuia, congratulations, Radio Samoa, Auckland, New Zealand, original. That's amazing news to be broadcast direct to Samoa. Yeah, Lena. O Tiutongi Tongia. Yeah, Famaya. Matau tia le tele le talo mamea mata I le maketi. I nuu tua. Oh, talo fai. Ia, o le mea malia le na. Sa o vava I atu le lipoti o le asfaroile ma le astronai mai Samoa. Oka le mea le tau talo. Se fulu talo I le lua se fulu tala, tolu se fulu tala, fa se fulu tala, o le makua ke leo le akukalo. Fea la o iai le fia feola. Fea o iai le fa lo le atunu. Le auto fa fonga mai iai. I le toe whaaola ina o le matanga luenga le nei. O le Export Authority. Ina ia lava tau mawha I le atunu. Tuu tau mawha e tau mawha I le atunu. Ao mea to toi e lau mai I atunu I fafu. O le a whaloroko I oko I ngā e whawhi mātou I fafu. Le toa alii. Ngalovao Crichton. Ya, malolo soifo manuia o loo mātou tāpua I atu ia matali I atu I nei Sydney I Ausitalia. Le vau polo I elu unga po. Ya, whapea foi e te wati mayama. O na o mai lea o la utala noa il mata upu le whate atu ai. Ina ia manino foi mamala malama ia. Mana tua o le vai aso na se ima vai atu nei. Lea sa utou whaafafonga ai. I le tua inga se ma le pepelo le na whai le tamaititi whaavale valea vo lea o kānata. Skamale mo le mele mai savidi a malosi le angi o le matangi ua tau talianga I tua pe sulu vo I Le na, lea lau tele I whaalongolongo I sana whātoe senga. Ai sa o tau ana wina sa we whaisau na whātoe senga.
e tu sai ma le nofo whaasala lau se whaamitalanga se ma le pepelo. Fa mai watu malo, whaafosei ia le tamao le atunu, ma le toi ulutei o le mautafona ma le pale mende, o le swimming star ma o le tofi whaipule fwoi o le tu malo whaasale anga numera farm. Io, le lau sauma pe whaimai ai sana whaamitalanga e te au. Ma whaimai, Elena o na ia, na ulua I whaasala wina, ia le whaasilsilanga lea, I le se tele o le tala ua ave le matangi, ua tu malo, ma ua maliu whaafosei, ua usu ia le fono, tu o le malo, ele fionga, ia honorable to ala tea peato. Ai lana sau whaisa na whaato ese. Ia ai whai mai maana sau ninga ia tea, vai, kalongo le mai oi, me pasi, ala utala ia te oe sau. Whai se mea I a inga ia lo feta ngisi mai au se ta lia. Ioe, I le tele o afe ma afe o la tau tupe. Sa e ave ma e polo misi iai e te whai o la tau pepa no fa mau o oe o le lo ia e whai malo le sene. E whai e pepa no fa mau ma visa o tangata I New Zealand. Ioe, nela le no whai atituen. Po au tala e whai a tau. Ie ilo le lei o lima I o le atou se vea na e ola. Ma e anga sefe ilo uola I le tele o tau sanga. Iau mea mata ngā e whai I tangata. A me sa e mene o tupe. Ai le mwhaina e toi tongi ma e wha maoni e whai le mea na au ngani e toi tangata ma watu tupe I te oi whai e mene. Le e te o matusi. Does fale na tapu and luaiva na tapu ring a bell to you? Dea lunga o porkalampe. Ma isi a inga I e to wha o lo iai nei. Li siti uma I e nei peo na uwhai atu I atu e tala noa mai lava o te alu watu I tai. I le Dean of Faculty of Law School of Auckland University. Dea wha whonga le tunu. Nei e ta tonu lau tala na uwhai atu. Lea lau whai lau whatu e senga. Ai e toi alofanga whai mai. E lena o oena mua whai ena mea lea to se fulu isi tangata, whamai o tangata o le fast. Wawaila le popoto o tangata o le fast. E le isesi na wha leo ina. I se poraka lama live e tala noa. A whai na whai lunga o le api o fōringa. Wana o ni tusinga. A o oelo vale sau pau. Na e sau loa wha leo loa. Whela ilo ilo wata maima lo poto. Feo ilo iso marmalama ini mata upu alo ia. Ilo nofo whaalau ilo na mea. Ai te lei loa ma mauti noa. La nena ile alu e sa ili sources na mai ile mea. Why didn't you do diligence in terms of finding out the sources and the truth behind it? Na la mea alo whangai, matala pelo. Ina ua maua te teia. You watch this space and I'm telling you, you know. O te le toi whaatafa I le mea lea. Lea ngā ua polonga tangata. Ua mawhatia tangata. Ioe. Nā te sila fia le leia iai. Le leia masisi o uso e tū i o tafa. Le masisi o ainga wai te sila fia le lei. O au o le wo pele, ma le tangata pele, I loto o uso. Ma futa uma iai. Ale nana. I te fia poto mai fa fia poto mai sau luma nai te ilo le lei. Nala fo le nā wala yo na fa pena. Talo fai. Olo walo fa tuai mata olo tua fine. A le mea saoa. Nai te tau muli ai. Yeah. Wala ia le whatua e wha fia malo mai, mai wha fia poto al multa mai small kid. Ea ma e te loa e le mawhai I tangata o na tafi e sea le ti ngao le loto. Ina ua e nofo ma wha veoti, ia se matua, se tama, se uncle, se grandfather, se great-grandfather, I le tō tele o le ainga e pele I a la tō, le tō ina lea. How dare you are
not to be able to find out the source, the truth. You talk about the truth, you know nothing about the truth, because that's what people do. Diligence for is finding the truth, and finding out the truth about the death of this old man, an honorable member of parliament. Ai o so mai malesi me ngalo o sa loki loki. Loki loki. Ki nga foi ko ka muri. Ila me ka mo ki fa valea. Tau fa valea. Ai o ai lava ai. Ya na wala vale nga o ke ngia. Ai ole ai ka ta ua lea ua o tu e la utala loanga. Lea ua wha manino mai, ma wha mautu mai, ma wha maonia mai e le fionga le li pālemia. Langa o ia, e ona ia le mata upu lea. I le wha i unga ua whaia nei, ina ia wha malo lo le tu mau. Le sa ave maso upu ale malo tawalantu le ofisa o le pālemia. Le sunga ya na nai lave i ti ngā tū le tufunga. Langa lau umana wha leo mai lava le suafa o le tamali. O le mea lai a la iona o whai atu i le tūlanga lea. O lewa whai no masani i le tamali. O lewa lo fo i tausanga o ia whai alo e fo i ngā luenga. Ai, o le mea moni lava e o fo i le noto. Pe wha pe i, pe wha pe whea. Na masepu masasi se mea wha pea. Awa le mea monia. Ele tu umama ina fo i langona ma nganga o i latou. Ele se mea mama. O le fai mai isi. Ai fa pe ua uma. Ele fai ngofie. Awa o le ua ta uleanga ina i le ingoa. O le li fo mai. Le fionga ato le foa. Vi ali la miko. The expectation was there. Ma le fo la fa ali mai i. E ese le fa tonunga ale pisa si. Po le recommendation. Ma le fautuanga ale pisa si. Ese le mea. Ua fina ngalo ma fa tonu ma tō fa iai le kapeneta. And that is the final say. That is the final. A lea ua tilutilo atu lava. Ua ese le recommendation au maia le PSC, Public Service Commission. E mawalunga atu le whatonunga au maia le kapeneta nai lo le mea na fautua ina e le PSC. Ne tā uole nai, tā una whamanatu atu i le whafonga le tunu, ai mai se fōi. Nisi vai lua ina ai o lātou manatu malangona i le mata upu lea ma le whaamalolo ina o le sunga iana nai lave i ti ngā tūle tufunga. Whae o le ti ngā o le loto o le fomai o lea ua manatu o ia lea o le amaua ina le amanoa o le officer sili o le matanga luenga o le soifua malolo ina. Ai ua whaate ia ina ua mawaifu. Lea ia ese le mea na tō wha iai ia le kapeneta. Ia nala? O la fui lai tal tongu tole fua. Ua wha maasia si ina o ia. Ua wha amata ngā ina fōi o ia malona tangata, malona tamali anga. A o ona anga vaa fōi ma to mai, ma malama lama, ma whai longa. Lea na lo tea. E loa ai o ia o le tangata talawhia ngai mō le wala aunga lea. Ma le awa noa whai ngā luenga lea. Ia, tātou tālia lupe maunu po whē angi i eile matang. Au lea fōi se whai unga o iai le kapeneta ma le pūlenga o le ofisa o le pālemia, e me se fōi le fionga le li pālemia. And I think it is the right call to temporarily step him down or temporarily suspend the press secretary to the Prime Minister's office as
an investigation is launched. Yeah. Nena. Tauna whaile suaswenga. File investigation. File a commission of inquiry whether this event was a conspiracy to pretend or a conspiracy with a personal bad vendetta. Yeah. Milna. Se mena fufu. Se mena faufang. Po se genuine mistake. Ja, po se mele mafofowina. Se mena faupo, se mena ele mafofowina. We are yet to find out. Tātou nofo whatel tali, ia lofa fo I le tamali, I lofa fo I tausanga o na ia whatino, ia lea fo I whatsoa, ia po lea fo I au onanga, ma lea fo I tutua. Turisi Samoa, tā lofa lau fionga fonti, a lola soi fuamanuia fonti au loa, ia ale me ale na, ole me ale tupu I apulok. Ya puluku, po puluki, po puluki, po pulo oiku, tulo ia suaf. Ya Canada lava la tau ia. Ioi, leanga e ona afu o tangata, e mangalongalo. Nala te ata, but you know very well what you've done to these people's money. Ioi, tau walanda e whatu ese tangata ia, leo e whatu ese le aingo to ala te peatu. Whatu ese fo I ainga ia. Leo lo whatal tali mai pēr ma whetangisi mai lunga le telefoni pe ala tū tala noa mai I a te au. Mei a vito, ia, whapelo whionga fonti Turis Samoa, lo whatu mo el me le whaltua, ma luia tele Christmasi ma le tausanga fau. Ia, whapena fo I na I o tātou ainga uma. Leo so ia eneliko Europena, talo whatu, ai o toi taunu mai I Samoa. Rose, Emma, talo whalava. Mai te malo, le sua sa vea malo lava. Ia, whatalo whatu ia tofi lau lili, no whanga I te toa. Mortensen, whela iei iel te mai tai. Karma is real. Of course, it is. It returns the favor or even returns in an ugly way. A me se tangata I polomisi o e whai me tangata malato pepa se vavai leula. Te lele kai a o se whaalo ia. A leo te whai atu ei. E poloka I langa loia ngā bala ula tumatusi e ave te I le dean ma le whaolurunga o le a onga loia of law school faculty and the dean of the faculty. I will show all these receipts and letters from these people. You gotta stop this man. Te tau na ta ofi. Ne mea le tau whaavalea. Tinganga whai a koe sau. Sau se whai se talana umaila I leo tale tu e watu iai. Ai le vili mai. Ai le alalana leo ala I lona o solo malo whaali. Te wawa ai e boilo. E silo sau whai mea le se whea I lo wola ma lo tau le leia ma tangata al whalawelawe. E le anga atoa tua I ma tangata lainga. Jimmy Bird e talo Faiva mai. Talo fale atoa. Malo so foman wie lo fionga. Le ua mata atu le polkalame mata ngofie. O le taimi nei I Brisbane Australia awa na malanga atu na po. Fatalo fatu Jimmy Bird. Ya te oe male ainga. Ya muse fo I le vaenga sa utou malanga atu. Ya fa fo I le tuo le soifua. Ma ia maua se kerisi masi fia male manuia. Whaftai atu, ia, te tai mai fo e le tua pā o ne toi taliu mai ma le manuia le whainga malanga.
Ya e maua pea le soifua lau le lei. Merry Christmas to you and Happy New Year, a prosperous one. Jimmy Bird and the family from Te Alatu North is now spending Brisbane and spending Christmas time with friends and families in Brisbane, Australia. Alo fatu uso. Ya me avito talflava malo le soifumdria. Ya le nei. Talala le na. O le vavayatu. Ua tofia fo i le kabineta se tasi o tamali. Se wo mamai fo e fionga le ngaftasi a fimono. O fo ia e avea o ia ma officer sili. O le tatu matanga luenga o tupe maua. Ya po o le Office of the Inland Revenue manatua. O matanga luenga nei sa tu fatasia le telo tau sanga le vai teimi o tu le epa mle HRPP. Sa fatu fatasia le Revenue and Customs. Lona winga o tupe maua o tupe o la fonga fatasia i matupe maua I tute. Lela ua vai luaina nei. Ma ua tu to tasi lava le vaenga o to e whafo ai. The Office in the Department of Inland Revenue, the Department of Customs and Duties and Quarantine. Nei te le vaenga le na, ya, whamalo atu I le fionga le ngaftasi, fui mono o fuia, ma o stasi fo I oli I sata vai le whainga panota o kuso lufuluiva lua felus lima, le I whamdiaina. Ya a lela ya o family I tofinga ale malo e fauluru ya I se tasi o matanga luenga sili ona taua o tope maua le atunu ya la fo falongolongo tu fo I le isi au HRPP wa sau fo I le faaleanga la toia la le faaleanga fa mai la tu te le lopo a ni to mai mani anga va mai le ngalue fo I mua le malo ia le nei tamali I le fionga ia fui maono o fui. Au ke makua I o wof. Ia, well, o le natura le nao tangata whapea. Wa le mali lia I le mea ua whaima le mea ua tupu mai a I lato. They won't be able to accept gracefully and graciously their defeat. And po nisi tala au mai le palota da whatau pi o ya, ngoi le palota, whatau I tupe palota. Ole na, o tau wawa ia. Sa o tau whatau palota fo I o tau. Le ai masesi o tau e whamaoni tau te tala pepelo umalafa. Ana ua paua, ua o tau le maua le nganga e fina wina ai, le moli ina o le tau wha. Ala uli ma le molina le to fa ale to ina nau to silafia le lei wa mata na ngase ma ole kia wa fa tau mamao le atua upu le lei ma upu manongi ma nei ma le au le lei e au mai le fesota inga ma tangata pe ata le no I tangata wa matua I tu mamao out of reach those beautiful words because why? There is a cognitive decline now. You can see it by far. Nena? Ua matangofia I la, ia, le foi tofinga le malo, watu inatu, le foi te mali, sanga yane ayo le tai. Ele ngata I tofinga fou, ua fatu lai mai, pe ona tulai mai ai ia le CEO o le whalemai, June Scanlon Louis. Ia, matu fo I vai ma Louis puenga I le sunga I le tole foa vi ali la meko. Ia ono le tulanga sa I le feseta inga, mai le ofisa ole so upu, ale malo le press secretary I le ofisa le palemia. Ua leo ngatasi ele futia ma le umele ma ua faulinga mai ai. E malosi atu
le recommendation le malo e tawala mai le kabineta nai loo le fautuanga na mai i le PSC. Ua ta oto nei le toa tolu sifurma le iwa. O i lato ua umana fili tā nganga iai. O sui teitei fono, po o teitei fono ia o fono whawae tolu sifurma le iwa. Lea na sao noa iai le paramia e mese fwele committee whaafoe, le steering committee, malamin style na ia, lewa ai o le poloketi 2 miliona tāna. E te tau o na o atu i le aso 2 le tolu, ia le lau o 2 le lua nei, 2 le tolu tai au. E lua me o no tutupu mai le aso tai au, mua, whaalawi loa ai, ia vaenga e 2 le lua ia, o lo o awanoa. Pe ua umana whaatumu le pūlea, e sa ili ai le teitei whono mo isi, i tumalo e 2 le lua e le i tau lunga ina, le whaalawi loa mai o lato teitei whono, o whono whamai. Yalanala, so 39, we do have a number, a 39 constituency with the chairmanship role that has been filled. And now we're waiting on the last 12 that makes up the 51 constituents of the country. Yeah. Ia mana fo ia me si tatu whanongolongo awani swinga fo iai awa o lefi nau mai lava. A whai ua whiriwhiri a mai i lātou e o lātou i tumalo e a vea oni whaipule. Wata tau ai fo ima oko meki. Le ui o lātou 5 o le teitei whono o le whono whawai. A o lau whinau le ai. Se tele le mea nai tau tala noa mai ai. O mafu o le ti ngā o tau loto. Ua tau whita i a lauli ma le fasta ma le wha tulanga ina mai o whainga whawai fau. Mo le whono whawai anu umai tu malo. Awa fo i sau tau whaaleanga lava e le poloketi. Sui loe lauli ma whainga whawai fau o tau whio soi loa tā upe loa. Tā upe lea. Tā upe e le susu o le whawhine o le povifine. Nalai. Ia ma whetangisi lo. O na lātou woi lea i au tawha o le vai. Ua lātou fusi ai i lātou lava ia i lātou lava. O nisi foi ua lātou fusi le povi, ma lātou fusi i le o ngā manawa o le la au. Ma lātou whetangisi ai ma whai mai. Ua whaoa le lātou tofi o le teitei whono o le whono whawai. Le kāngisi agam. Atu tūne le whono. Mai maula taimi. Tu whai nei tupe. Nei se me mo ai. Ana whalonga wa kuwha roka le la upgrade le 2 milionga. Mai toi tu mai tasi. Le hawa noa ia i mātou ma le tau whātua tuanga. O mātou nei na tō whia mai o mātou i tū mālo. E te tau fōi oi o na iei le whātua tuanga. E a vea ai i mātou ma teitei whono o le whono whawai. Ia tali e tulo ma lei atau o le ai se whalongo le tala leua watu le pārmia. O tau na tofi mai e i tū mālo tau te o le pārmene e tia whau. Tau te leo mai i. Ko ke oko ke whasanga le moka. Mao i nāi. Whai ei lau tau tua o tau tua upu i le mea vetei ei upu. A o mea le tu malo. Ne ai ele i tofi o tau te mai i e whai mea le whono whawai. You were specifically voted into parliament to stay in parliament as a member of parliament, not a member of the whono whawai. Nā, o tau whtangisi, ina mai tau te sila fia lelei i le matuai sao. O le ale tala. Tau te whaia le amio
Ale fingota o le ngata I whale o le funga e lua ngutu. E ai mai luma, pasi mai I, toi ai mai I atua pasi mai luma. Se lau lima sefulu afe le tongi le sui whaipula I tono le mautafono I tia whau, ai toi sau e ngai atu. Le valu sefulu afe le tausanga, o le tupe te tau na alu inisi o le itumalo, ma le fono whawai lea. Don't be selfish. Don't be greedy. And stop being angry about it. Nan me nau vai. Nau o tau pule tau te o le whapasinonga, la tala lauri, go ahead. Go ahead, my friends. That's your own right. Nei tala file mualan. Ol whapasinonga. Lau tau wai hata tauna na. Mātou te otu fo I le malo e watu le mātou tala iai. O mātou o na ia le poloketi. Ma o mātou fo I na whaia tu la fono whawai o le poloketi. Ma o mātou fo I o ta oto ai. Whātou whala inga e sui lea taimi ma lea taimi ma lea taimi. Ia. E le eise tau whi au iai. Vai mai loa le tala. Tu le e popoli mongi polo ia fo ia le chapipi. Your Honourable Chief Justice, this is injustice and unfair. Vai mai le tala le famsino. What is fair to you? You eat 150,000 tala as a member of parliament, wages and salaries, and you come back over here like a cucumber, a sea cucumber, to eat from the other mouth the 80,000 tala. Is that fair? Is that justice? Is that fair and justice? Huh? Ta ino e. Yele nala ya. Wa sui atu. Na pauale si vaenga I la u I so vainga o le. O le a fo I le o le ta iala mo I la tau e apalai. Ina ia ta tala pele a manua e le na o sui na tau vā I le palota aile I manuia. Ta tala I nisi e fia apalai o lo o iai anga vaa mato mai aile I o le palota. Ale loto I. Mo ia. For my MJ Maxwell. Tala for MJ Maxwell. Beautiful radio program. My dear handsome brother, my husband, Captain Titi Maya Tupua Loe, and I were long gone for a world vacation, and now back home in Kahului, Maui. Wishing you and family a wonderful, happy Christmas and prosperous New Year. Love, love, love. From MJ Maxwell in Kahului. Now, Miss MJ Maxwell, for your information, what a coincidence, because I once lived in Maui when I went for a holiday, and I used to play at the Kahului airport. There's a nice restaurant and a bar there called the Kahului Bar and Bistro. Yeah, and so I used to sing and play over there with a little band. And at the time I was living up in upland highlands called Makawao. And, you know, from Makawao, there's a road that goes from Makawao to
Makawea, the killer, what you call, yeah, it's the crater. Oh, it's a crater there. Yeah, but nice to hear from you. You've gone away for a holiday. Yeah, leo toi foi mai. Yeah, whamanui atu le Christmasi ma le tausanga fold to Miss MJ Maxwell and her lovely husband, Captain Titimaya Tupua Low. Yeah, malo le soifumni le Christmas ma le tausanga fold. Siona Taleni, Tan Lover, watching you from Sydney. Yeah, whape fo I el tamaitai o me a vito fa me wo fusi le ulu ua lato masangi. Yeah, wantila ila tato ua tale pese whamanuia I le manavo ngā luenga. Spawn Breezy, the winner, takes it all. Now, Rhea, you know I feel you on this one. You keep winning all the way. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I can see it in their eyes, they try to hurt you. In the shade, they talk away and criticize too. Entertain you with a lie that don't concern you. Just keep moving along because doesn't matter what they say. Even if they're gonna hate, let the haters do their thing. You keep winning all the way. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. You're a winner, winner. I'm really checking it. Keep winning all the way. Said I've been through similar things. Where they love it, where they turn around and then hate on me. Cause I'm thuggish, they love it when you here, but hate it when you gone. They yap it right behind you, but they playing all your songs. See, I know how people can be now, not realizing they putting people down. They see you trying to say something, thinking that your words matter, but it really doesn't. It doesn't. Doesn't matter what they say. No matter what they say, Even if they're gonna hate, if they gonna hate, let the haters do their thing. You keep winning all the way. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. You're a winner, winner. You keep winning all the way. And if the best friends hate on you, do you really think them all gon' make a move? Fight your destiny, fate to lose. If you give them that time, they can play the fool, then it's shame on you, shame on you. I see them faking. You don't need them anyway. But why they hating? Cause they're only in the way. They try to hold me back from me doing me. But I know everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. You're a winner, winner. You're a winner, winner. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. You're a winner, winner. You keep winning all the way. All the girl them time, all the girl them time. All the girl them time, all the girl them time. Sing a couple of last if you take that. Any girl that every day to get cash. She will come to the night you make back. If I'm on a move, me want to left that. Hey, this your body, that's best man. Tata vale lucho, ile tala no mai no bo. O osa umi uta o a. DJ. Shilu ayima, musi fai usu fuanga. Jante musu ne ile laulu ta
summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. A Faiva umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala digital se avanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. Ora mawale o le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E mawhai foi o le e angava ai le se I pe a lafa se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tufoi molo a inga I Samoa. E ia inga ole nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi no le whainga o ni fo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato susuina o nisi a wala I whare tupe e sese a tonu I whetau I tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva, varutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
One of the most beautiful classic of the 1990s and the 2000s, the late Whitney Houston, Nothing Without You. Yalana, ya wai tō telefo ia nai e zato wō mawhanau fōle le talanoa I le ngangana Peritania. E mwhai fōi ona lato man malambai. And enjoy some of the English music that we play here on Radio Samoa, including, I'd love to say, Talofa Lava and Merry Christmas to all our friends and families in Samoa tuning in on 106.1 FM. Happy holidays and happy festive season to all of you. Merry Onuho. Onuha. Yapo sa ole na ali Mary. Niu lai titi enji ngawa. Yamole tamo polonga leupena. Una sa fatalo fatu. Mfamanu yatu le kirisimasi. Iate oe. Yamolo ahinga foi. Ile dei mai tau. Ole tau sanga. Se tasi o whaalapu potonga. E tele lava ina ave I eitala. Mai o au foi o se sui yalo I o lea foi. Whaalapu potonga. Whaalapu potonga lea le au tu stala. Ia male au whaasalalau a Samoa. The JAWS Organization. The Journalist Association of Western Samoa. O leo mai ale lato whono whaale tau sanga. I lea so whareile o le whai unga le vai aso na se I mawai antu nei. Ia ma o lea la ua whailo ai le whangatia, ma whamanusina, ia nisi o tofinga fau. Lea ua tula I mai. E to tonu o le komiti whafoe. O lo tu maupea ia le fionga I le tamaitai. Tali I langi se ao lo malo keresoma. O ia lavalea o le perestene ua toe tofia ma filifilia I le tofinga. Ia ma ua whaopopo ia I manisi fo I o wō mamae mauso ia te au. Pei e sao tau whafonga I le telo nisi teimi o tau sanga o mawai. O whaatalano I nei lunga o le tātou. Pola kalame o le Gagaifo Faiva ma le tānoa awa I le tele o tau sanga. Le sunga ia tui sa maulolo fata Wellingtone malifa. Ma o ia fo I leo se li I tustala, se li whaasalelau, o se li I fo I nā te wha mau popoina le tuu whaatasia o ni talaanga o tala whaasolopito, o ni tusinga pe o le polokalame o le manu Samoa, o le tala whaasolopito, o le taunu uatu, o le ta'alonga lakapi I Samoa. O le teimina tūla I mai ai le au o le manu Samoa mua I le tele o tausanga o mawai, wa whai I langi uma fo launga ia tamali. Sa ta alo ma tautua ai I le ave fua mo Samoa, I le ta'alonga whaavao malo. Le vao le tawhatolu o tonga Samoa mawhiti se I o ina o mai le ta'alonga ma ta alo ai ma New Zealand, ma isi fo I au. Ma o atu ai lava I le ipu lalulangi. Stasi la leo sui. He's a publisher, a journalist, and a reporter and a writer for Samoa Observer and many years ago. And he's still doing a very, very wonderful job publishing and putting together a lot of the history of rugby, boxing, and other wonderful developments in Samoa. Sunga Tui Samau, Maulolo Fata Wellingtone Malifa. Welcome to JAWS, and also congratulations on your calling. Ia fatasi ai, ma le wō mamai o le uso fo ia te au. Le fionga le li loia, ia lepa I le tai tosi tupua. Yeah, a dear friend at Samoa College, and also at the Radio Polynesia FM. Many years ago, he went back to American Samoa and worked for KVCK, and now he has returned as a full-fledged lawyer. Yeah, se tasi le nā fo I o tamali le fionga ia lepa I le tai tosi tupua. Yeah, o se alo lea whaasino I le fionga ia fui mono tupua.
lea sa tu ua whaatasi ia le tele o tala whaasolopito le tunu, ia o tala tuu o Samoa, o le tusi o lo iai le tele o alanga upu, ia matala whaasolopito fo i o le tunu, i le vaitau le na whaatino ina ai lea pola kala me, ia ai whaatupe ina fo i le vaenga o le turisi, po le pulenga o tangata ta whao mo le au mai mo mai i Samoa. Ia maisi fisosoni o le malo. Ina ia whao mao pu e ma whao popo mai ia tala whale anganu. Ia, after le tua, congratulations lepa le tai, tosi tupua. Ia, ai maise fo i wala aunga i tono le tātou. Wai, o le sila lea vaenga o te tonu sa te tau no o fo iai, a tonu ei se tai au o anga iai o le whatuina lea o se Media Council e tua iai le JAWS Organization po le Journalist Association of Western Samoa. Awala atulu mai ia ni mata upu o ngonga pe o le mata upu lea na tula mai le vao le pale mia ma le Observer. O le Media Council lea po le whanu whautua lea mo le komiti whafoe ma i lato uma o lo iai le sosi le autu stala ma le whaasalau a Samoa. O i, o le whola mawalunga lea, e lo te ai le mata upu lea. O la fo i la fi naunga sa vatu le nawa i tau. E o mai lava i le teimile nei, o se sui alo ia, whaisau whanga, o le whalapuputonga lea le autu stala ma le whaasalau, e pei fo i ona umana le stala ai le Samoa Multimedia Group po le Radio Samoa i to tonu. O le tau o le whaatinoina o se whono fautua a le Media Council lea. E ave uba iei ma ta upu ia e whalehe ai malo te ai. A whai foi ai whaatupe ina ele malo Samoa. E te tau na iei ni ai a inga. Whaapitoa mani au lape whaataatitia. Ina ia au ai, ne iai ia se vaenga, e whaitu au ai, ona o le tupe au mai le malo, e whaatino ai le Media Council, whaatasi ai ma le whasosoni i ngā luenga atinae. Ale whaalapupitonga, ale au tustala, ma le au whaasalau a Samoa. E tele isi whaalapupitonga lau langi, ma whaiona tātou a apa iai. Whaiona apa le UNICEF, whaiona apa le UNDP, whaiona apa i le malo Australia, le malo New Zealand. A whai foi ai te i wa moa mai se tātou whaamnianga i le malo, e te tau lava o na whaata oto ni au lapena. E le mawhai ai, ia o na manatu le malo, e la lango atu ia i lātou, leanga o i lātou ia na whaatupeina, se vaenga o le tātou asosi, ma ngā ruenga atina e whaata oto aini au lape mani tula whono po se au wivi e fausi ai le Media Council. Me tā ua le mea lena. Because if we are going to be funded by government, I believe that we should not, but we should be not a party to support government, but to report on the truthfulness of what the government is doing. E le whapela tātou te o e whaleanga le malo, pe tātou te o e whaini mea ai tātou te whailinga luenga i le tūlanga o le lei o le malo, ia po a whaini whaale tonu e tūlai mai, we still hold them accountable. But what I'm saying, and mea leu te whātua nei, a whaila tātou te le mana o il vaenga lina, ia, ona tātou alo mamaola, ia lea mai se tupe e no mai le malo, pe tātou te asamo mai e le malo. Ai tātou wola isi whalapu patonga, e loa i le tātou tū ma oti, ma tūto tasi, inisi o whai unga tātou te whaia. Ai mai se le whaatinoina o le tātou ngā luenga, ele mā ele ngā. Ma le wha maoni, ma le tūto tasi e te tau o na iai. Ia. Watu le wha malo. I tō whinga uma, ai mai se o le whaatau tainga o le tātou whono wha le tausanga.
I le whai unga o le vai aso ua tuna ia tu nei. Nisi ua toe tofia matula I mai e tau ave tofinga e pei ona iai, ia le Palestine, le fionga I le tamaita, ia tali I langi se ao lo malo Kerisoma. Ia, o mea tā ua na. Mato il wha malo, telefo I mea sa lungala lo aima, fetuleni mai tele o tausanga, e mai se lava tausanga ma ale I o le paia inga sful ma le fitu ma le sful ma le valu, o upu whai o malo Samoa. Ia sa tele ei le mautonu. Sa fesilingi ai foi ma fe mate ai le tātou ngā luenga. Po ai o tui, ia o i tui ole. O i o kui luma, o i o kui kua. E ma, o le matua mali e la. Ai ui o lea, ia o i tātou. O le malu si anga, o le malo wha temo kalasi e lo na wha I ai. Ia poutu malo si o se whainga malo temo kalasi. Faiva ilia iai, mafesilingia, the separation of powers between the government branches and now the media as the fourth pillar of a democratic civil society. Ta ua na ole malmalamba iai I le tulanga o iai ia le tātou sosi e pei ona o tala tuai. Ile nei fo ia aule. Se tasi o vaenga sili o na tā ua e pei o na au maia. Ile aso whareile na se ima vai atu nei. Ile feilo inga lava lea ma le fionga le li pāle mia. E se le tā ua. Ua tatala ai puna vai. Mai o nisi o manu lau ti ma na vatau ale whainga malo fau whatu tua ile tua sa mo watasi. Ina ia wha mama avenga. Mana tua, e lua upu ia sau no so o iei le fionga le li parimia. Wha mama mea ua mamafa tele. Ma ia mawhai o na wha whainga o fie mea ua whainga tā tele. Lighten the load, ease the burden, and then make things accessible. Make things easier from the harder things to do. Pa mama le venga ua mamafa. Ma fa whaingo fie mea ua whainga tā. O le tā ua le nā. Ma ia mana iai. Ia ta tau tutusa ata ngata I whaamanuanga ua maua. Lea la ua tatala mai ai. Ia le whaamanuanga le malo. Ta wala mai le palemia a ua umona whaatulanga. Vaenga tupe ma vaenga se leni na ia mawhai o nā ngai tangata uma. E whai ni a lātou no ngā tupe. Mo le tai se fulu tau sanga, luas fulu tau sanga tutongi ai, tolus fulu tau sanga tutongi ai, ese uma pasene o tupe tului. E toi tutongi ai tupe ia na no mai. Vaenga momua, government has revealed financial assistance allocated for loans to make it easier. From who? From the public. Mai tangata lautele. Ele fatustu salia. Watu ina tuai leisi tolu miliona. Ele fale tupe o atina e Samoa Development Bank. O le tolu miliona le na, e mawhaio na whaia mai ai no ngā tupe tai luas fulu afe se io o il se lau afe ta la I le tausanga. Ma le tupe tului, le interest rate, ile na o le 5%. Tai manei. Lea lava o whalangolonga mai ira uri ia. Leo a matan tala puna vai. Ma wha so atu ia le manuia. E pei ona sava vali ai ile atunu uatoa ma wha lawi loa le lato anavatau. Ua toi tu ina atu fo I leisi vaenga o le whale tupe o atina e Samoa Development Bank le isi se 4 miliona. Mo pisinisi te tele la ia. E amata atu le lato aita lafu mai le se lau afe ta la se yo o I le lua se lau afe ta la.
ia mai e se fulu i le lua se fulu tausanga e tongi ai le aitanafu le na i le na o le 3% le tupe mawalunga o le tului. Interest rate stays at 3% with a duration time period to pay back that loan at 10 to 20 years. Kai maa ngai small businesses. Wa toitu ina tu fo iai i le whalapuputonga o pesi nisi la iti. Tau amata. Manisi wa lewa na iai a lo o whaatino pēr la tau pesi nisi la iti nei. 3 miliona wa tu ina tu iai. Whai e na whai a la tau no ngā tupe mai le tasi le awheta la i le se fulu wawheta la i le tausanga. Ono pasene le te leo le tupe tului. Ea se i wawa ai e. O lea lava i whaasoa le malo. Lea lava o lo o whaasoa mai le malo. I le taimile nei. Mai au te whaaftaia. Le i whaia mua mai le i tupu mua se mea lea. I le telo tausanga talu o na tuto tasi Samoa. Le ono sfulma le tolu tausanga ua tuna. Ele i tupu whapea. Le iai se pale mia ma se taitai ma se whainga malo ma se kapeneta ua o. Ma talo le atunu ma i tū tino uma le atunu. Ina se i o mai se i whaalawi loa le anavatau. Ma le tūlanga o lo iai le malo. Ma fesili atu i tū tino ma whaalapu patonga ia le malo. Whaalapu patonga tangata. Lautele. Whaalapu patonga ali i ma whaipule. Ma pulenga nuu ma fio anga mai tūmalo. Le ai lava se mea whapena whai. There was no exercise like this ever before in the history of Samoa. Ua a apai le sunga i le lauli ale mali atoa. O se taitai o le pale mia o le atunu. Ina ia tawa o whai mai i tu tinu nei. Mana tua le ua mai a. Na whailoa i na ua uma le whaatautonga. Whailoa i le malo ma whaululunga uma lava. O mata ngā luenga ale malo. Wa uma na whailoa i. Masui pule nuu, masui o ta maitai o i tu malo uma. Wa uma o na whasotai. Ma fono whaatasi ma le asosi o li i ma tamaitai fo mai uma o le atunu. O le ale taua. Fia i loa e le malo. Le ale tulanga lea o lo o iai lau tau matafa ioi. Le whare mai. Ali i ma tamaitai tausi mai pasis. Ali i ma tamaitai tausi soifua. O fea o iai le kalafi. O le anga i luma ma le solo i tua o le ngā luenga. O fea le me tau na ave i ele wha mua. Ma le tūlanga i wha le lei ai, wha fi tā uli ma wha le velave o lo tūlai mai. Wa le ma whai ai o na iaini fo mai wha apitoa la tau te whaia. Tonga fitinga i nei, i to tonu o Samoa lava. Ua whaanganga le sifulma le 2 miliona mo leisi valu masina leo lo toe wha uma ele tausanga wha le tupe. Lua whelua sifulma le 5. Lua whelua sifulma le 4, lua whelua sifulma le 5 a o le i tangu fia. Leisi vaenga o le plaket, o le poloketi, po o le paketi. O le lua whelua 5, lua whelua ono. Ai sea le mea o le oka le iei fuala au. Ai sau le tali. Pa ua i tangata whai ngā ruenga sa iai lalo le regime wa lewa tele a le HRPP matulepa. Lea ngai le i le lei fo i ona tali mai ie sa pule i mata ngā ruenga. E ngā lulu e whaatasi ma le whai ngā malo fia me ma la uli, lea ngai fau tangata ma le whai ngā malo tulai mai. Ala fo i la lea, tulai mai i whawhita uli.
le maintenance, le maintenance, o le wha le leia, e le iai se maintenance plan, mo le se fulu tau sanga watu nai. E wha le leia ai mea umalawa, mai le ato o le fale lunga se io o le wha vai. O moli o le pawa whape na fo i wha malamba, o to tonu o potu, o masini e wha o ngaina. Lale me o sioki ai fuala au le tele o taimi. Ai mo mulmuli fo le tali. Mau o tei le au whai ngā luenga, le wha maoni. Tō tele i la tō wa lewa na ngā lulue, mālamalama le system, e toi ono masina loa, umala sa palai lea, a ua lele atu lisi o ka fau. And what did they do? They just laid on it. Tau to oto ai nā masafa whai ai. Mai ai, pole ngā whai ngā malo i o mea le malo e whaikele. Me whaikele, kia fu i ai, a kua ianga oka whala au. Ai rei loa. A umana oka whala au, o le oka lawa tasi wa marama lama i eita ngata ia o lewa na ngā lulue, nei o le lātou tiute man matawha i oile nā, toi ono loa masina o tutoilo sa palai lea, alu lisi sa palai. Alu lisi oka. Lātou te iloa le lei, o le oka le nei, e iai vaenga e hanga i ei mumua. E o, in a tender sport. E iai tangata e tilo ma approve me nei, ona whato ao o la ia lea. I le middleman, mai le middleman whato ao o le company oka mai whala au. A len tau whai nei le malo. Cut off the middleman. O directly lava le sapalaya. Nā me o le whai ei nei mea sa auto masani e le teimo tu le epa. Whaaleanga systems, whaaleanga le power, whaaleanga le suavai. Oi la tua iei le malo. Le oka ina le lava whala au. Alai oka mai isi vaenga tūtotas. Independent pharmaceutical in the country. They have it. They have the supply of these medicine. I say lava wala i una Faiva pele atunu. Tape mori, tape ai tuai mele me poeta e o mai ngā oi atu le warehouse. Tua iuka lori a e o e ave whakau. I ala sapalai o whala au. O tau whawhonga la i Samoa. Oi la tua ini mea. Le tā ua le nao le ngā luenga le o whai la uli. Malana kāpeneta. Sāva vali i tū tino uma ia ina ia mautinoa. E le ai a se mea. O le atilo fia uma mea uma i vaenga. E ono ati e tuai. Ma pū ai le vālea e longo fia i mea i e tulau whawhonga le tino. Every space will be covered. O le ala le nā o le sāvali le malo le ua whai nei. Sāva vali i whalapo patonga. Ana nafi, na sāva vali ai le paipasina o le tala le lei, ma le au whai ngā luenga tutofia le tua. Feoi o le langi ma le ainga sa le vi. Fesili le tō whāpa ia. Lea ngai tasi lea i tūtino e te tau o mana o mia le malo. O lea. Ngā luenga o le whatuatua. Ma le whawhanga ina o le soifua whaaleanganga i mea ai whaaleanganga. Ai le ngata i mea ai whaaleanganga. Te le i o le sao o e kalesia. I le soifuanga whaale tino whaale tangata soifua. Not only the spiritual, mental health, but also the physical fitness of people. Whawhanga, tau mawhawhaleanganga, toi whawhanga i maletino, whaaletino, i mea ai ma tau mawhalelei. O le tiu te fo le nā. O le vaenga o le soifua malolo ina pe ona sāvalia. E le pale mia malana kāpeneta. O le vaenga lea.
O le au whainga aluenga tutofi le atua. Te le lato pito la au e tau ave ma tau asoa. O le ua mata o na tilo fia mai loa ma mai tauina le taunu u mai o nisi o tapo inga mai kalesia e leoni e kalesia kerisiano la tau te lea o oina le mata upo le salamo ma le wha kerisiano ina ma mionga wha Yesu. Ala le me le whai. Wa ofi mai lalo le wha vai o le atunu wa te tau ona toi tanga ima toi sila ma toa iai. O ala criteria. What are the signs that you know that this is a Christian denomination or a devil's denomination? Vermelei. Alea le toi tanga ima le sila le au whainga luenga I tangata e to lua na whau e le tua. Ma le ai ngā tua, o lea, o le tane, ma le whawhine. Ele I whai ai I nā se whawhine, tu lau whawhonga le tunu. Pea o tātou wō nei e tala le ma tā upu lea. Nā lani mea leu whai, o mea ia nā mai e papalangi. O le sao le tonga ma le ai a tatau o le tangata. Ai nā o le lua tangata na whai e le tua. Wana o le poa ma le manufafine. Te le whaalonga o e whaalonga o yeise me le whaapea o le maile lele pi tau whaafine e mana amio. E mau e le mau I mea ola. Ai maua I meo tangata whafulsui. Ia kari e mai ala whawhenga whai. Whātua I fō. Tā ua te le toi tanga I lama silsila iai. Whawhea na tātou I loa. Le ti a polo malana tāpua inga le uofi mai ona o le whawai whamai mātou tali tonu. Ile a ia te tau o le tangata e tapua iai, po ai e whai iaila na tapua, inga ai whape I fwoi o na tapua ai. Pe tapua I tūtū, ta oto, talianga, siva, ta vale, a o ai e whai iai. E tau tua, oi pe tau, e a fwoi e tapua I se manu, le la ma le masina, ma maunga, ma whetū, ma vai tawhi. La le mea tātou te toi tilo iai. Ese le tāvua. O le whesilingia. E la auli o le au whainga luenga. E le lātou tō whāpa ia. Ia lātou si sila nei fōila iai. Wā o le mawhitanga lea. O lea ua tasi le tō whā a le malo ma le kapenet. O le a fili tā nganga seisi fono mawalunga atu. E tau o le fono fau a special advisory council to government. O lea le fono fau mawalunga lea. E iai masui o e kalesia I tutonu. Nā tau te tala noa fo I a lātou mata upu. E manatu e te tau o na fautua I nai le malo. Mo le manuia o le malo. A whai fo I e iai ni teunga mani swinga I le whawai le lumanai. So be it. Tāua. How do you recognize a church, a number of worshippers that are in Samoa, that has brought a Samoan belief that it is not Christian? Ka whena tātou iloa. A lea se a wale te waile tu la whono ina ia mawhai. O na pui ai Samoa malona whawai e whawai le tua, e tapua I le tua, e a mio kerisiano
o le a mio ke riso. Ala me le fai. Tuata ngia mai le tele o tangata i ala matua ke volo la vasole le mea. Ala makua ke volo. Ia vai i mea o fai ele au ke volo. Palau vale le el palmia. Ia. Palau vale i tono le mautofono ma le palmia. Palau vale i tangata lau tele. Fai tala leanga i tangata lau tele. Tangata ni, tua lau palau, i tangata ni. De maa fua mai i whata i ta inga leanga. O tangata e ola le mātatau, e ola le fifefi, e ola le popoi. E ola pala lau vale ma whai upusa. Ia. E matua ālinga linga ma mafia fia. Ma mauti no ai. Me le whai mea whapito, ma le whai mea ita. Ia. Le whai mea ita le nā, ma fua mai. Ina ua le toe uina se malo si anga e tasi le lima. E le masani i le whewa i tele no noa ma tele fufua e le ise paua ia i la tau. Tu lau alfa funga le tunu. Nena. O le paua ma le malo si anga le nā. Sata ui ai tino tangata nei na ua ve ese le paua. Tele no noa. Tu lau alfa funga Samoa. Lei se mea, mea nea leo na whita. Mea nea leo na tōta mai. Ma whe tōto ai, ma la lafo upu ia. E māta ngā ai whaafonga le tu. Nuku ma tūpulanga lalo vawa. Mea e whalan whatua. E o mea kilisi masi o kako whapengi. E fiu e vatul sa vali a Yesu. Fiu e vatul sa vali a Yesu. Ai le ai. E o mai a. Ma o ofu mai. O le mea le nā, e alai o na nganganga na vale tangata nei. E whai upusa, e paralau vale, e talie, ia. Aisea, whaapongi sa ina o lātou mata e le atua. O lātou le iloa ai. Wa le lava le vā wau le eise paua ma se pule ia e lātou, wa manino ai foi, e le alo lofa ia Samoa. Nei ma se mea, kawhiwhi pe anga koe o mai kankange. Lofa mai le tua, pule te tele ma ona manuia. Vai lua tusa so tātou manuia. Tai au tātou tala noa. Ua, au mai le tō whā le fionga le li paramia. Ma le kāpeneta. O le a matan tatui tātou, au tau le paramene. O le a tasu e au tau toto po wheo, le tino le tangata ma wawa lo ta a vale ma tawhe ai le meo le suau ua le a. Aisa. Ioe, whaila ia leo se tulafono. Ta pena nei se tulafono. Ina ia matua malu pui puia. E le sola se whaipule. E le sola ese. Mai lalo le sila whanga le atua ma le tulafono. E le toi whaia se alo whanga whamai o le sau New Zealand le alu i whea. Le ala le nā, whai le tulafono, random compulsory testing without telling the member that tomorrow is your injection and your blood test. Awai o kai au sola. Kia u whakongu se helikopter mai kuila e tisapia. Tua maa ngaia, anam kua maa ngaia kene o lea mea o le awhai. Ese ko a kene o le au ka loka i, ka loka i oi. Koe whai ni sisi whal pui pui. Ave whapitoa i tangata ni. Au tau uma Samoa. Ia, o le nau tau sila fio ua wha alawi loa atu. Ia, ua malanga tātou whale o loa nisi o tamali i sawa. Ia o tātou whale o loa nai o tara mo le vai o le ola. O e sa nga i atuala ma peka i le sfulma le tolu Lappington Road i o tara. O lo malanga mo le tolu vai aso. Ma lo longa ki visimasi ma le tau singafau. Nwinga i le mo se vai na. O le no whanga o lesi tātou maketi lua sfulma le lua Templeton Place i na i Glendon
i Manurewa, ia lo malanga fo i Maria, Nive, ia Mamareta, tolu fo i vai aso e le mauai se la tau vai. Mea la le tauai, ia, na le tasi sa palaya, na le atou sa vea te wala au iai, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu vai lau whangul nana watu mumualo, iai le tānu mera i lunga, ia na e wala au mai lea. Ia pe a ua e ngā lala, ua manatua le le, o le tele o tau mawha mambea inu o aso fia, o tama wha tupu mai na, o le tele o ngase e mafua mai i le tele o le ai ma le inu. Ai le ai se wha moe e sa vali pe whaisins na ngā ioinga fo le afu le tino. Ia, ala aula ia lea. O lua tasi lua iwa fitu, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Patalo fatul to fine o Faiva o tuone ma le ainga, ma luia tele Christmas ma le tausanga fau, Failoa i nā, ma mowai foi le vai o le ola i le afia finei. Via tele le tātou tunu, whamangalo se leo ona, tai au tātou tala noa. I isi fo i vaenga o le anu fale o Failoa inga. A le fionga le li palemia le kapeneta, ma isi i tūtina uma. Leo wa mai a le au whaingaluenga ma le a inga sa le vi o Samoa. O le ase e le asocio whaia onga uma a e kalesia tu maonti male atu nuu atoa a onga le malo. Ia, anga le atu le tua i le manava o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le neifo i a fiafi. Ia, whapena fo i tali ngā sua ai maise o osi ngā taulanga. Momoli ai le atua. Le anga le leio le tātou tapa au sili le langi le nei tausanga atoa a o sāva vali mai ai whaingatā le atunu. A e maunga mai foi manu. Ia, ono o lea. O tangata, mafua mai i tangata o fia pupule i le atunu. Tau mawhai atu i tangata, ai tau mawhai mai foi. Le polokiki o malosi ma fefeu ma ele lea ma matanga ma aureanga. Na, o mai le tae ao le li. E mo moli ai le savali. E le toi ei seisi e toi fefe pe toi whatafa i le mea lea. Awa, o malosi le tula fono. Fau purenga, fau ma fau faunga, o tau fau i ona fau. Ni whainga wha vai. E muli ta i ai Samoa, mole manuia mo leisi, tolu se fulu, 5 se fulu tausanga o lumanai. Ria tele le tātou o tino, tu ua o tau, e le peselea. La tu le peselea a tau sa vea. Nofto tas, le walau mai e se o tina o. Se koe sue. Ia, whamanui atua i a tautou. Umalawa le pa ia maulunga pa anga tō tino le a tō sa vea. E manuia tele nei a whiawhi tātou whelua i le asua tai au. O talana e winga i a Samoa maun tangata malato mea na whai. Malato upu na lalafu. Those are the stories about our people. Samoans, what they did today and what they said. We'll see you tomorrow. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le oe tafia falongo iai la umpele ea o o fea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wasola le la fa sulu sulu Unai o foli nai Wa mo atu Be ana e la
Talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili oe leva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timu ngai se ito mai wa o ngala lai le fie inu mai fai mai e so tala po o a upele ai Lalulangi pua o male malu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O te te wina Pea oe isi o ufatu O na punava o siuta o langa O mea lelei ma mea leanga Ua le sawai so o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away